may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naimbag nga daw yun, nanang. Maureng? Da kayo kit dimut. Kasla nakakita kayo iti alalya. Siyak day toy. Ti kapipintasan nga anak yo. Di mo ngamin impakpakaam mo nga agawid kagayam ita. Kalaat ngamin ti panagawid ko, nanang. Kaano nga agsubli ka iti Baguio City ngay? Mano nga aldaw ti bakasyon mo dito'y lugar tayaw? Saan ako nga agsubli iti Baguio City, nanang? Anya, saan ka nga agsubli ko nam? Kasano nga iti trabaho mi ijay? Awanan trabaho ijay, nanang. Nag-resign akon. Diyo ka di makita dagiti gamit nga inyawid ko. Ay nawaw, no awanan trabahom ijay, pagtrabahuam nga rudan ita. Awan mayat a pagtrabahuam dito'y lugar tayaw. Aguray man pa'y day ta trabaho, nanang. Agrelax man pa'y da tao. Awatam ti silpon mo. Ada umaw-awag kang kanak kaw. Asino day ta, nanang? Jak ambua. New number mate. Sung batam tapno maamuam no asinaw. Itay pa yung agun-uni ta silpon mo. Amangan no day jay manen abakit ti umaw-awang. Asino abakay? Jay amamok abakit ananang. Mala, mutoy da ta cellphone ta i-cancel ko ti awag na. Apay ngamin adi mo sungbatan. Amangan no napatag ti ibagana kang ka. Ay, awan lat amok di ta, nanang. Pagsasawan naktumanin day ta abakit. Apay ko maapagsasawan na kangay. Ada ka di atrasum keng kuana. Ay nawaw, awan na. Apay nga raw akasla da pagbutbut ngam. Di mo pa'y masungbatan ti awag na. Wanaw, kayat mo, tasyak ti makisarita keng kuana. Ay saanin, nanang? Diyo amo ti ugali day di atao. At tuyong tigat katanga masabon, Chris kasinsin. Agyaman na kasinsin Olen. Mabalintag sa lutsut kasinsin? May papanitian niya ti saludsudan. Naranak namin ni Maureen na nobya medya paradaan idi na minsan. Ket, ada ka ti parikot. Awan matkit di, mas dawak lang. Takalat mo ti panagawid na. Iti pa na minsan nga aldaw nagawid kasinsin. Ada nakakartong yan nyawid na. Dagiti usar na dayjay kasinsin. Nag-resign nga minin iti trabaho na. Ano kasta? Saan nga agsubli ti pagtrabahuan na? Saan ka numatan kasinsin? Ay kat ibiro ka mga ruden iti trabaho na ah. Agsapsapul ni Auntie Melding iti kasyerkat. Imbaga akon kan kwa na. Hindi namot ket ti ag-apply. Anya? Aginanakan upay kasinsin. Nabambanlog siguro dayjay iti trabaho na iso akas jay. Kaya't naman ti aginana. Good afternoon, Olin. Kastamat kan ka, Angelica, my dear. Sa anak agumatang, friend. Imayak laang, tagpatulong ako maken ka. Anya ti maitulong ko ken kangay. Amangan, no adam amum akayat na ti agpanel extension, friend. Ay, sayang. Nimina ko ngam nagpanel extension mo't gaya man iti sentro. Ay, sayang. Naladawak gayam no kasta, friend. No kayat mo, isend mo ti sample designs mo, tapos ko iti Facebook. Sigurado ka, friend? Siyempre kaya't kumati makatulong ken ka. Alaman nga rod, tulungan na, tay supay nga igatang ko iti masapsapol mi kadananang. Isend mo itamot lang, tapno maipos ko. Bisak man ngamin into madamdama. Si kamot gayam day ta, Olen. Sakmat ngamin. Itayin payakit kitain ka. Sa anak lang ay masidagkan ka ta nakababain mat. Upo, nagdakkel, nagbaliwan. Ha? Kitam akit unat tibok mo. Kanaputaw ka. Sa nakas idi nga agpapada tayo ang nagngingisit. Ay nawaw, siyempre mata.
Masapol nga aywanan tayo ti bagi tayo, tapno saan tayo nga aglang lang nga alosyang. Ayun gayam, nakita ti impos mo. Interesado ak nga agpanel extension. Negosyo tigayam ko tayo dyan. Nainteresado ka? Mabaling nga iso ti message mo. Iso na lang ta mga nuadayo ti balayda. Saan mo tunay? No kaya't mo, ibagak tag sabat kayo ti store ko. Nainteresado ka nga agpanel extension Ayun, sigurado ak bakla. Ibagam to kan kwa na akayat ko ti agpanel extension. Ngam iti istor mo kumaatap no as asidong. Okay. Di mo liplipatan nga ibagakan kwa na Manungaminan ti bayad ti serbisyong, Angelica? Ada 250, ada 350, kan adamot 500. Depende iti disenyo, madam. Ay nawaw, mayata. Nalakalaang gayam. When tamang rugrugi ak pailaang mat. No ijay Baguio City ngamin, nangina si ka. Ay when talaga nangina ijay. Nang runa no expert ti mga ramid. Ay when gayam. Adto ti pagpilyam. Agpili ka iti disenyo akayat mo, tarugyantan. Ay kayat ko ti kastoy. Nga mabalin analabaga ti kulay na. Mabalin latamat, madam. Dahito nga rudan. Manungay ti bayadak. Uray 350 laang. Komplikado mo't ngamin ti kastoy a disenyo. Okay, jay nalabaga ti kayat ko Kastamot la a disenyo. Masukatan laang ti kulay na. Okay, madam. Agrelax ka nga rudan, tarugyan tayon. Adamon electric fan nito, nakasapulan yung friend. Saanan, friend? Sakto lang matkit ditipudot na ditoy. Dayta, Madam Maureen. Panagkunayo ka di kat mabalinan dayta? Ay na, magusto ak launay ti disenyo ti kukuk ita. 350 lang madam. Exact amount ko Okay, mabit lang ta irwar ko ti 350 abayad ko. Ne. Apay ngay. Awan mo't gayam ti pitakak dito'y bag ko. Ay, nalipatak mo't tan. Ay kwa, no kayat yo madam, mabalin mo't asumuro tak ijebalayo. Ay saanin, mabanog ka laang no kwa. Ay kasano nga rudan nga itibayad yo madam. Amukon, itad mo ti GCash number mo. Ta-isend ko laangan iti GCash mo ti bayad ko. Kaano nga rod ang maisend yo madam? Isend ko to apaman ang makaawi dang. Okay madam, urayak nga rod ti isend yo. Okay. Di uliplipatan talaga akasapulak mo ti kwarta madam. Wen, awan pagdanagam, ta saan ko nga itarayan ti 350. Nagpintas mo tanda kukum anak ko. Daytoy ti kunadaan nail extension nanang. Nang ipaarabidam mo't iti kasta. Ni Angelica di takabangibang a barangay. Napangkagayam ijay. Saan nanang? Nagsabat kami di ta istor ni Olen agayim na. Manungay ti kasta. 350 lang ang nanang. Anyat makunayo nga iti nail extension ko. Napintas ka di mo lang? Bagay ko ka di? Bagbagay mo launay anak ko. Talaga mahilig ka mo't iti kakasta. Una, masapol nga aywanan tayo ti bagi tayo. Tapno saan tayo nga aglang lang nga alos siyang nanang. Anya tararamidam dito sentro, Angelica? Ada klientik dito friend. Aya, Wan, kagap-gapok lang dita shop na itay. ay kat nasaya at damot lang ang customer mo. Wan friend, isupay mo ti ibayad na kanyak. Nagbaling kantong expert. Nayunam ti singiram katakwada. Tapno worth it mo't ti panog mo Nakita namin ti singiram. Kat nalaka, friend. Wan friend, nayunak to dayjay inton expert akon. Wan gayam, nagbayad ka din ni Maureen kan ka? Saan pa'y nga rod friend? Ay nawa, makalawasan din ang palabas In message ko ngam saan mo't nga reply. Di mo impadas, tinapanay di balayda? Kinapudno na friend, di magasak idi na minsan taada klientik akaaruba da. Ngam awan mo't ni Maureen, di matrumwar oray nakapigpig sa tipukaw ko. Ne, ipagkamatag bayad mo ta. Ang mga nintong madamdamak at malipatan na nga dautang na kan ka.
Anyat masapul mau. Adda ka din ni Maureen, nana? Awan ti anak ko ditaw, ada na panan na. Apay kuma. Ay kwa, pakibagaman taagbayadan, nana? Ay nawaw, ada utang na kang kaya. Adda, nana. Di na pa'y ngamin inted ti bayad na para iti nail extension na. Ay kat itiks mo ah. Ay na. Idi pa'y nga ite-text ko ti anak yo, ngam saan mat nga agrip-reply. Busy laki di dayjay. Pakibagayon tuman, taagbayadan, nana. Isupay mat kuma, jay 350. Naa, ibabain mo ti anak ko para iti 350 pesos laang. Ay, saan mat nga iti kasta, nana? Imayak dito'y tapno makisarita, iti nasayaat kada kayo. No agsasao ka, kakasla ada kayat mo asawan. Saan ko nga intensyon ti makiapa, nana? Imayak, takasapulak ti bayad ti anak yo. Saan mat amabalin a thank you ti bayad na, taadamat gastos ko ijay. Kanapan mat ti mano nga oras ko, nana. Asino ti imawag, Maureen anak ko. Tigayim ko, nanang. Anya ti imbaga na kang ka. Kasla seryoso ti panagsarita yo itay. Adda ka no pagtrabahuan mi ijay Manila, nanang. Ay nawaw, agtrabaho ka nga ron ijay Manila. O, nanang. Di mo kaya ti agtrabaho dito'y aya. Manulaang matitangdan ko no dito iti pagtrabaho. Ngumdakdakkel mati gastos ijay Manila no agabang kapay. No siyak ti saludsudan nyo, kay kayat ko ti agtrabaho ijay Manila. Ngam ti agtrabaho dito lugar tayo. Kaano nga raw amapang kayo ijay? Urayek ti text ti gayim ko, nanang. Imbagaklaan kada kayo, tapno amuyo mat ti plano. Nagbayad ni Maureen? Saan pa'y nga rod, friend? Jak mo ano, inbaga ti inana, anapanak iji balayda, idi na minsan. Ay nawaw, saan pa yan nagbayad kat nagpamanila mo tan? Ha? Anyat ko nang, friend? Nagpa-Manila ni Maureen? Wen, hindi pa may sangal daw Ay nawaw, anyat aramidan na iji Manila ngay. Ijay nagtrabaho, friend. Na, kasano nga rudan ngay, amasinger ko ti utang na no nagpa-Manila mo't gaya man. No i-message ko mat, sigurado adinak man ang replyan. No amo klasan pa yan nagbayad kan ka. Syakla ko man tinangsingir kan ko, ana. Ay, sapay kasjay mo't ni nanang na. Maday, tituno na no kasta makisarita ako no agpatulong akin kwa na. May samot day dyan na ng koring. Konsentidor mo't ngamin. Ay, nagrigatan ay ati kastoy. Siyak pa yan ti agpakpakasi kadakwada tapno agbayad na lang. No siyak ti mauma, ipuskon at talaga ti panagrup-rupa da. Nakitak timpos mo, friend. Para makita, no anya ti aramidan da, friend. Sigurado nga agbain dagijay nga agina. Hay, rumbang na lang agbainda. Para 350 pesos lang, stressan dakit din nga agsingsinger. Saan mat amabalin nga ilibre ti serbisyo kadakwada? Awanan ka itibain si ka babae. Ay nawaw, apay ayana na. Para 350 pesos lang. Ipusmaw ti anak ka. Tadi namat ngamin kayat nga agsarita kami iti messenger. Iso nga iti Facebook latan ti pagsingirak. Ibabain mo ti pada mataaw. Ay nana Cory. San amay babayin ti anak mo na amo na mat responsibilidad na? Ha! Di ka makibiyang si kaabakla. Di yung aming konsensyon ti kilong aramid ta anak yo. Ta pamilya yung matlayang ti babayin na. Iti kastang aramid na. Kantap na awanan talo sa o. Da kayon timang bayad iti utang ti anak yo. Nana. Ay saan? Apay kumabayadak. Anyat amok di tangay. Ang mga nuluklukon naklaan. Ang mga nunabayadan na. Kayat yula ang manang ti agsinger. Ay na, ada nag-message kanyak, friend. Sino, friend? Aduda, friend. Ada landlady. Gayam kan katrabahuan ni Maureen iji syudad. Anya? Nakita dati pusko nga utang na kat naibagada nga adda kanumat utang ni Maureen kadakwada. Adda pa'y abang na adi na binaybayadan. Anya? Talaga nga rot amodos na ti kasta. Ninanang naman, konsentidora man. Hay, maawatak itan no apay akalaat ti panagawid na idi. Adamat gayam itartarayan na. Una hinday ta anobya ti kasinsin ko. Ammo nga ta ni Christy kastang aramid ti nobya na. Day ta ti jak mo, friend.
Ngam kasaritak to ti kasinsin ko no umay manen. Ibagam to ka ni Chris ta i-remind na tinobya na nga agbayad kanya. Wen friend, anyami tinaibaga dagiti nakautangan ni Maureen. Jay daduma, small amount kanumat kit din. Ngam dakkel ti balance na iti landlady na. Amangan no umay to agreklamo day jay. Ay wen, tulungam ida friend, tapno da pagnakman ni Maureen. Iso na lang, tadamat ije Manila ni Maureen. Sigurado nga addan tumanan aldaw nga agawid day dya dito lugar tayo. Kasinsin Chris, bagbagaan man tinobyam. Apay ni Maureen. Adumat kayam ti utang day dya babae. Scammer. Utang? Saan na binayadan ti 350 para itinil extension na? Anya? Saan lang nga dita? Intarayan na ti landlady na ija bagyo. Kan adda dagiti gagayim na ija anak kautangan na. Nakadamagam mo't iti dayta kasinsin. Kasto namin, impos na Angelica tinobyam, tadi na kayat ti makisarita. E di kuan, adda kanumot dagiti nag-message kan kuana, nga adda atraso ni Maureen kadakwada. Modus na gaya man ti kasta. Naglokon day dya babae. Palagi pam tinobyam, tapno agbayad batan. Kan panunutam ana imbag, numaano sampay ti kasta klasit babae insan. Sapay konsentidor mo ti inana. Agyaman na, tasinong batam ti awag ko. Nagaatid dugmatan ti text mo kanya. Wana, takas jay mo ti madamdamag kung maipapangan ka. Anya ti kayat mo asawan. At damat gayam utang mo nga itartarayam. Ay nawaw, utang mo't nga ibagbagam. Awan amok di anya. Binayada kong ti 350 ken Angelica. Ngam jadad duma, nang runa ti abang mo ija bagyo. Bayadam kumamatan. Kasanoan na amuam ti may papan iti day taabanag. Saanin ang napatag no kasano anamuak. Tikayat ko itakit bayadam dagi jay. Apay mat ngamin apakibyangam ti may papan kadagita bambanag. Kat nobyo ka laang mat. Wana, dadyak kayat ti babae akasta ti ugali na. Sakit ton ti ulo no ka. No di mo kayat di agbreaktan. Ha? Day talaang aya. Anya? Kasarita yo kumadya anak yo, Auntie Cory. Apay nga main apakibiyangam ni Maureen aya si ka Chris. Concern na klaang mat kan kuana, tanubyak day jay, Auntie. Wine, si ka tinobyo na, ngam nobyo na kalaang. Saan na kang asawa, tapno agkasta-kasta ka. Ay nawaw. Itapay laang na panagnakakaw asaan ka maibagay iti anak kaw. Di kay kumagbalin akong sentidor, Auntie. Agbreak kay laangan iti anak kaw. Ibagak to kang kuana, ta ibreak na ka. Saan akasta tigalad ti lalaki akayat kaw para kang kuana. Anya? Di mo amo ngay sakit ti anak kaw. Imbis a protektaram, kasta ki den ti panagsasaom kanyak ita. Protektaran. Apay ko maaprotektara. Kat isumot na datraso na. Talaga nga ibagak kan Maureen, nga ibreak na kan. Awan pa'y sirsirbi mo't alalaki. Adda kada kayo dayta, Auntie. Aywan gayam. Binayada kong ti 350 nga utang ti anak yo kan Angelica. Dayta 350 pesos laang ti pagpupudutam. Saan lang ang Angelica tinakautangan na. Aduda pa'y. Iso a big deal dagita kanyak, Auntie. Pumanaw kan iti sangwanak. Ang mga nuad niya pa'y ti maaramid ko kang ka. Si kamat gayam tinangbayad iti 350 nga utang ni Maureen, Chris kasinsin. Binayada ko na, tapno malpasan. Ay nawaw, apay a binayadam, kat in break na kakanumat. Pudno ka di? Wen, nakibreak nga rod kanyak. Kat, kumusta mo't tantirik namita? Nasakit ti kasdyang inaramid na. Panunutam asakit ti ulo ti babaya kasjay, no bilang man ta iso ti masawam. Kaasi kanto amang baybayan iti utang na. Wen matkit di akasinsin. Iskamar mat gayam dinobyam. Jay katugangam tubim, konsentidor mat. Anyan tun nga iti pagbanagam ng kastalaan. Ayun gayam, napan kanu ti landlady di barangay Hulitay. No kasta, agsasarita da? Hun kanu, tamasapol abayadan na ti abang na. Maurnong kanu ngamin. Agraman bayad ti silaw ken danom. Makamudamutan nga ginaa. Awanan bibiyang ko dita. Agawid ka mampay, Maureen. Apay nga agawid ak di tananang. Agawid ka atas ang ti landlady ang nakautangam. Anya? Agawid ka tas ang ida. Sulbaram ti parikot nga inaramid mo. Tano siya, jak amo ti sungsungbat ko kadakwada.
Kasano nabirukan dati lugar tayo, nanang? Jak ambo basta agawid kan, tanay. Maestrisak launa yan ditaw Parikot mo timba-tim kanyak. Angam, nanang. Agawid ka ditaw tapno makapagsarita kayaw. Tano saan, mapanda ditayan mo ita. Ad-ada ang mapabainang ka no saan ka nga agawid dito'y lugar tayaw. Ay, nawaw! Di mo konsensyon ti madi nga aramid ti anak mo. Isurong kit di ida itinalintag adalan. Tapno awan to ti pagparikutam intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bakit? Agpakada ko. Tapno sa anak amala daw iti flight ko. Asino nga iti kadwam nga agbiyahe, lakay? Ni Manong George. Anong sa nyo pailaang kadag iti ubing tag na dito'y balay ni Nanang Mayat-mat laang no dito'y iti pagnaadan nyo. Tapno adakadwa ni Nanang. Unen anyangay nga rin ti maaramidak no kasta ti desisyon mo. At least dito'y, kompleto ti kasapulan nyo, kan nalawa ti paraangan. No agawid kayo ngamin iti ayan ni Tatang, nalipit mo't ijay. Awan pagay ayaman lagi ti ubing. Agrubuat kan anak ko? Ay nawa, nakaring kayo maggayaman, Nanang. Saan kay arining itay? Tamok anapuyat kayo nagbuybuya. Okay laeng. Agan-anad ka akanayon ijay anak ko. Di ka agbisbisen. Well, Nanang. Kandi mo liplipatan ti umawag no kasta nga awan trabaho. O Nanang. Bakit? Nako, makaamu kayo matindi ti balay. Di ubay-bay ang dagiti ubing. Sige, ag-text kanto no nakadanon kayon ije Manila. Nag-flight mo't gaya mo nila kayo mo aluna. Tatang, iti pa'y napanalawas. Kaya, abay akastangan. Kaslasaan ka anaragsak. Maasarak nga rod iti katugangak, tatang. Apay ti katugangam. Anya ti basol na king ka. Hey, jakman amo, ngam napudot ti darak kan kuana. Nay, apay ba? Itaan niya agapaw. Sa anak akomportable no iso ti kasangsangok. Ay nawaw. Naganos ka ata balay dati pag nanaidan nyo ka nagiti anak mo. Kin may sapay. Nasingput mo't ti katugangam ka. Sigurado atumangsit dahi abakit. Tanaga bruden ti anak na. Panagkunakit saan mo't akas ti ugali di katugangam. Saan nyo ngamin akabalay, iso adiyo ammo tatang. Kitno dakkel ti may tultulong ni abalayan Fidela kada kayo itasawam. Di mo mailibak na ita, tamakit kita may anak ka. Nagsweldo kayo ka din, lakay. Wan bakit? Kat, adda impawit mo? Ay nawaw, siyempre mata. Saan ko malipatan da ita? Nasaya at mat nga rod no kasta. Manungay ti impawit mo. Impawit ko ti buwas weldok bakit? Inayon mo iti savings tayo ti datduma. Okay. Ewan gayam, danda ni malipatak ngay bagaken ka. Tiyan niya. Ikam man ni Nanang iti uray 2,000 laeng. Ni, an-anuan ni nanang ti kwarta aya. Saan mo't nga iso ti aggas-gastos dito'y balay? Tapno at damot igatang nakadagiti masapsapol na Okay. 2,000 lang ang tiitid ko Tasyak mo't ti gumatgatang iti kankanan me. Gumatangak man iti sabon lani nakong. Anya asabon ti kayat yo, Nana Fidela. Tisigod agat gatangak
Nabanglo nga minday jay, kan isumit ti kaala ak asabon. Shampoo yung ay, nana. Saan kay agumatang? Ay wanggayam, naibus mo langan ti shampoo. Ikanak iti talo asa silaang. Tisigod mo't lang kadi agat-gatangan nyo, nana. Wow, nakaw. Nayuna mo langan iti kondisyoner. Igatang ko man iti masapsapol ko ti impaw iti anak ko. No kasta, adda impaw it ni Renz kada kayo, nana? Ada, nakaw. 2,000 ti inted ti manugang ko kanya, ta iso kanumet ti imbilin ti anak ko. 2,000 laang, nana? Umanay magkide ti 2,000 kanyak nakaw. Ni aluna met ti makaamo iti pangkusina may. Day talaangin sabon ko ti gatanga, ta saan kumot akaalaan ti sabon na. Ay, nana. Nakitak ti in-order na asabon, kat orange mat nga men. Dagiti mo ubeng, body wash ti us-usaranda. Jak mo kaalaan day jay, iso agumata haklatan iti para kanyak mo. Ada ginatang ko alitson manok, aluna anak ko. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y lang aming. Okay laang, tasag paminsan mo, saan akanayon. Gastador mo dahito abakit. Di na amo tipid. Apay aming mingmingan nakakasta. Ah, ay ikwa. Naawat yu ti pensyon nyo ay nanang. Wan, iso ti inggatang ko iti litsawn. Ti kwartangay nga inted ni Renz kada kayo. Naibusan. Adapay na bati nakaw. Ay, kuna lakit di ano naibusan day jay. Ay, ti sabon nga adda iti banyaw, ginatang yu day jay. Wan, sabon ko day jay. Ay nawaw, apay agim matang kayo pa'y laang ngamin, kat adamat ginatang ko. Diyak magkaalaan ti orange asabon mo. Sakit nanginamot ta sabon a ginatang yu. Mano abulan magki di mausar ko day ta. Tasakla ang mati mangus-usar. Talaga mo day ti abakit ah. Gastador ti awanan bain. Nakita ka nagturong ti katugangak dito istor mo, lane. Ay nawaw, anya kumaita no imay ni Nana Fidela dito istor ko. Sip-siputam samot ti garaw ti katugangam. Anya man ti ginatang day di abakit. Sabon ti plato, taawan kanumot ten sabon ti plato yaw. Sabon lang ti ginagara na dito istor mo? Wan, apay aya. Ha? Ay, awan mo't kiti. Kaya't kula maamuan. Ha? Adda parikot? Ah, ay kwa. Kasla kamot ngamin imbestigador. Dahi taagim imbestiga no anya ti ginatang ni katugangam ter aramidam. Kamabalin mo't nga iso ti pagsaludsudam. Ayawanan bibiyang mo no may papan iti day taabanag. Naa, sapay kasta ti tono ti boses mo. Diyak magustuhan. Nabayagan nga agkakaaruba tayo. Kastoy asigo dun ti panagsasaok. Gayam ka man, wano saan. Delivery rider day niya. Anya ti may na-deliver, nanang? Ti in-order ko iti online nakaw. Ay nawaw, nag-order kayo iti online? Wan, nag-orderak man iti pajama ken blouse ko. Tila adda agat gatangan mo't dayto ang bakit. Adda parikaw? Ha? Ayawan mo't kit di, nanang. Manungay day ta pajama ken blouse. Mano ti binayadan niya? 350 laang nakaw. 2 aparis day tuyaw. Nagadu alupot yu dita. Kaya't kumati sa bali adisinyo Tapno adamot pakalaglag ipak iti kwarta nga inted ni Renz kanyak. Nukas na. Tigayam kwarta ni Renz, tinggatang yang. Wan nakaw, 350 laang makikday. Adapay nabati iti inted na akwarta kanyak. Gatang mo dito abakit. Di na mapanunot akaasi ti anak na nga adda iya abroad. Ada ka di bagbagam nakaw. Ay, kwa, awan nanang. Di mo kumaikan iti dakas akay papanan ti panaggatang ko, alona. Nagpasintro ka mo't gayang manay. Napan ko inala timpaw it nila kay ko, tatang. Itama, ora ada ipaw-paw it nila kay maw. Agtipid kalata anak ko. Kat, isumater aramidok. Sipod nagabrod ni Renz kat agtip-tipid kami. Dayjay laeng mo't abakit kat tigastador. Ay nawaw, asino abakat? Asino kumapay ngay tatang, ti katugangak
Tila adagat gatangan na dayjay. Di na ammo ti agtipid. Kasitan niya. Lupot, sabon, kumkumpurme, tatang. Tinapatag akit san adawat-adawat keng ka. Hay, maasarak nga road, ta 2,000 ti bingay na tunggal agpaw iti anak na. 2,000 lang gayam. Anya launay ay ati pagsakitan tinakam mo dita. Kumusta kan, anak ko? Nasayadak lang dito nanang. Awan trabaho yu ita aya. Awan nanang. At kami tiruar ken Manong George. Kita agman tayan yaw. At ay nanang. Nagpintasan niya. Wan nga raw. Nadalos ti aglawlaw. Dito'y matitambayan may nukas na awan trabaho may. Kaanon tumo nga ta makapasyarak dita. No makaurnong tayon to, nanang. Kanon to ngay dayta. Ay wang gayam. Agyaman ak iti ipaw-paw it mo akwarta kanyak anak ko. Awan anyaman na, nanang. Kitaan nyo lang tati walwaldasan ti kwarta. Ay saan anak ko? Amok tirigat mo dita abroad. Agyaman ak nukas ta, nanang. Ay wang gayam. Kanong agbakasyon ka? Inton sumaruno atawan pa siguro. Ay nawaw. Mabayag pa'y magayam. Kasta talaga, nanang. Saan mabaling nga agbakasyon kami no kaano akayat me? Sige, urayan milatan ti panagbakasyon mo anak ko. Agan-anad ka kanayon dita. Anyat kayat yung akanan, tatang. Agpili kayo. Day, nanginamot gayam ti makan dito. Anya anang inamot niya bagbagayo. Sakto lang mo. Kunak man, agtip-tipid kayo. Wanmat ngamin. Agtip-tipid kayo kung ngam ilibre na kita kasto restaurant. Ay nawaw, agpili kay kit din tapno maka-order tayo. Amuyumot nga addadagiti anak ko nga guruuray kanya. No intugot mo kumaida, agraman ti katugangam tapno maramanan damit ti makan dito eh. Dinasayaat ko ma. Saanin taadamot kwarta ti katugangak. Adda nga rod it-ited ni Renz kan kwana. Anya? Ay natatang tunggal agpaw it ni Renz kat kanayon mairanod ni nanang na. Saan mo't siguro adakas no ilibre kayo mo't iti kastoy a restaurant. Agtip-tipid kami kung kuram. Ngam sa bali mo tar aramidam. Gumatangak man iti itlog lani. Itlog laang, tigatangam. 1, 5 piraso, taisuman ti si daon mi. Masapol nga agtipid tayo tani, krisis mo tun. Ay wana. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. No siya, praktikalak a tao. Amok ti agtipid, sa anak akas iti katugangak agastador launay. Ha? Anyat kunam. Ay sus, lawan kun. Gastador ni katugangam kunam. Ay uwan mo, di yumadlaw aya. Sobra ti kinagastador da ya bakit. Nanang kunam matkin kwa na Taasawang mat nga rudya anak na. Nagadulakit din nga ibagbagam. Itad mukit din ti itlog agat gatang. Agis tambayak mampay dito isturmo lani nakong. Sige laang, nana. Napudot mo ngamin ti ulo ti manugang ko. Nakita na laagim matangak iti kurtina. Kano nasakit samot ngamin tinakam na kada kayo, nana. Anya? Apay di yumadlaw aya. Diyak kumakayat nga ibaga daytoy kada kayo. Ngam panagkunak kat masapul amaamuan yumat, nana. Ti anya? Tunggal umay kayo gumatang dito istor ko kat umay mat agsaludsod ti manugang yaw. Apay kanumay? Awang mo dakas nga aramidag. Diyak man amu, nana. Ngam day ti pudno. Agim imbestiga no anya kano ti mayo ginatang. Kasta mo laang ti aramidin na tunggal ada makita na nga ipadeliver ko ije balay. Agsaludsod adagos no anya kano. Imbestigador day ta manugang yaw, nana. Kalpasan ti panag-imbestiga na. Is-istoryaan na kayo manan. Hay, anyan ti kasta agalad ti maysa a manugang. Ipagarup na siguraw awalwal dasek ti kwarta ti anak kong asawa na Kat no 2,000 lang, matid-itad ni Rins kada kayo, nana. Kan awan dakas na, nugatangan nyo, dagiti kayat yu agatangan. Ngamen, adamot pinsyon yaw. Talaga lang kit di ama nagdakta, kas day ta amanugang yaw. No adda parikot mo, idiritsong kanyak aluna.
Ay nawaw, apay ka din nanang. Anya jay nadamag ko nga agim imbestiga ka kano. Agim imbestiga. Asino mo't tinangidanon kada kayo? Nilanay, kandag iti dadumang ada isturna. Anya, nagistorya dagijay at tao kada kayo. Wan, naibagada atong galgumatakak iti isturda, agim bistiga ka kanaw, mapan mo salsaludsudan no anya ti ginatgatang ko. Ay, ibagak man laangan ti makagapo. Narigat no agul uli makak. Inaramid ko ti kasjay. Ngamin, makitkitak agastador kayo launay. Gastador! Wan mo, kumpurmi ti gatgatangin nyo. Amok no anya ti ginatgatang yu di ta istor nanang. Agraman ti kankanin nyo ijerwar. No kasta, talaga nga agim imbestiga ka? Kas naunay ti panagtip-tipid ko. Sa ita, tilaad da paggasgastusan nyo. Tapno ibagak keng ka sa anak agastador. Gatangak ti may sa abanag no amok akasapulak. Saan ko awalwaldasen ti kwarta ti anak ko? Papanan nyo kadagiti apuk ngay. Agawid kami iti ayan datatang. Ay nawaw, ipanaw mo dagiti ubeng? Amo ka din ni Rain. Saanan ang masapul ama amuan na. Ibagak tulaangan no kwa. Saan kumamot akas taa? Awan mo dakas ng ar-aramidak kang ka. Sa anak nga ruden a komportable dito'y abalay. Kenjak kayat ti kabalay agastador. Ay kat ada kang kaday taa. Ipilit mo mat agastador da tao. Uray saan mo't. Aywan, talaga siyak ti agdesisyon para kada kami iti anak ko. Saan amabalin ada kayo? Saan mat amabalin ani Renz? Ay nawaw, nagsangsangit kayon samet nana. Madlaw kadagiti matayo. Bastos mo nga minday di amanugang ko. Ti kadi manan imbestigador a manugang yaw nana. Anya manan aya ti inaramid dayjay nga aluna kada kayo. Tiyak amo no apay akagurgura naklaunay. Amangan met no saan da kayo akayat akatugangan isu nga oray basit lang abanag ket big deal metten ken kuana. Ay, makapasangit si ka. Di met agbain dayja babae. Amo na makikabkabalay dalang. Diyak amo atong galgaraw ko ket sipsiputan na magaya man. Agim imbestiga, isu nga amo na amin nga aramidak. Agraman dagiti gatgatangag. Imbestigador lang arudan, managsipot pa'y nana. Panagsasaw na pa'y lang amin kat madlawan anatangsit. Impanaw na pa'y nga ro dagiti apaw. Ne, sa dino nga itinapananda nana. Agawid da kano iti ayan ni tatang na. Ay nawaw. Wen anak ko, impanaw na nga ro dagiti ubeng. Oo na yan ni bakit ko? Napudot ti ulo ti asawam kanyak. Apay nga itala nga ibagayo kanyak akas tagayam ti mapaspasamak. Wen ata jak kayat nga agapa kayaw gapu kanyak. Ngam aglablabos mo ngaminan anak ko. Kwartaman siguro ti makagapon. Kwarta ti may siya anak ko. Sakitin na ti 2,000 nga ititid mo kanyak. Isu aday jay. Sang kaistorya na agastadora ak. Nga uray saan mat apudnaw. 2,000 lang matit-itit ko nanang. Gan may isa, amo na mat nga da pensyon nyo. Anya ko matibibiyang na. Ladamat kaya't yu agatangan para iti bagiyo. Di kalatan mangtid kanyak anak ko. Jak kayat tirire. Kasaritak to ni bakit ko nanang. Di mo ap-apaan Makisarita ka itinasaya at kengkwana. Hello? Impanaw mo't gayam dagiti ubing. Di mo pa imot impakpaka mo kanyak. Aywan, adda kami dito ayan ni tatang ita. Anyat parikot mo aya. Parikot. Ti istorya ni nanang, kanda kiti karuba tayo ijay. Kat sipsiputam kanu tunggal garaw ni nanang. Ipagbagam kanu pa'y agastador da itoy. Pudno mo itlakay. Gastador ni nanang. Tila adda agat gatangan na. Di napatag kat kwarta na tigas-gastusan na. Saan a dumawdawat kan ka? Saan matkit de nga masiksikuраnak nga rod ang makakitkita? Diyak kaya tigas ta. Anya? No awan mo't dagas nga aramidon ni nanang kan ka. Di ka kumaagbalin anatang sit amanugang. Nakababain. Iti amin amanugang na. Si kalaang tigas takin kwa na. Anya? Naglawag asikate ayan tibidot, anak ko. Ay nawaw, siyak ka na yon.
Di yung makita aya nga adamot basol dya bakit. Iti kasta pa nagsasaom kanya kat ipadlaw mo talaga nga awan respeto iti katugangam. Hay, jak amo kada kayo, tatang. Agbain ka kadimot kadagiti padam amanugang na. Nangagkot imbaga nila kay mo itay kay. Si kalaang kano ti kasta kadagiti manugang ni nanang iyo. Okay lang, tatang. Anya nga okay lang matasasawam. Nakababain ti kasjay anak ko. No iti amin amanugang ti katugangam kat si kalaang ti kagura na. Day ugali mo ti parikot anak ko. Anya? No siyak ti si ka. Makisarita ka iti nasaya at iti katugangam. Agkid daw kay ti pamakawan kinkwana. Jak kayat ti agsubli ijay balayda, tatang. Oray saan kayo nga agsubli ka iti ubing ijay. Agpasensya kalat na anak ko. Dayta, ti kasayaatan nga aramidam. No di mo kayat atong palbiag nga ginginura kayo iti katugangam. Alawanin, tatang. Aramida kun ti kayat yung. Sika magayam aluna. Imayak, takayat ko ti agkid daw iti pamakawan nyo, nanang. Ha? Pasensya kayon kadagiti na isawsawang ko, nanang. Siyak ti ayan ti biddot. Okay kalaang ka day? Wen, nanang, okay aklaang. Ha? Kayat ko la maurnos ti parikot iti nagbaetan tayo. Jak kayat atong palbiag nga agin-ginura tayo. Pakawanan ka. Ngaminton sumarunaw. Di mo ko maulitin ti kasjay anak ko. No ada parikot, ibagam kanyak. Nalakaakla ang mat akasarsarita. Wen, nanang, katagyaman ak unay kada kayo. No ti adda iti panunot mo katwalwal dasek ti kwarta ti asawam. Saan apod no dayta? Amok no anya dagiti rumbeng apaggastusak ken saan. Ken maysa ada pensyon ko. No anya man ti pangigastusak iti pensyon ko. Awanan bibiyang mo dita. Ay, nawaw! Liklikan tayo kuma ti agulbod wenno agsao iti saan apudno. Saan agapo takagura tayo ti may sa tao kat agsao tayo maten iti maikontrakan kuana. Sursuruan tayo kit di kuma ti agpakumbaba. Ngamin, naragragsak ti pamilya no adatal na kan kapya iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaano nga agsweldo kayo, nonoy lakay? Inton katapusan tumanan nasapa pa'y mat ngamin. Kasano nga rodan dayta? Kat mangrugi manen ti klase dagiti ubing. Ado manen ti paggastusan tayo. No di mo maura ti sweldo, kasayam lang ti savings tayo, bakit? Mangirwarak nga roda, di ka agong ungot. Wen, kita am laang, tadi mo sobraan ti irwar mo akwarta. I-withdraw laang numano ti kasapulan tayo. Wen, lakay. Gumatangak iti baro abag, sapatos, kanda dumapay amasapsapol dagiti putot mo. Nalagdan sa pa'y mat jay baggan sapatos da. Wen, nalagdapay ngamnas ken amasukatanen. Jak ipalubos aday jay manen ti usaren da ita nga iskulyer. Kasanong arudan da gijay? Ibasura mon? Ipadawat ko akadagiti mamirmiraot akabagyan tayo. Ay no, jak magustuhan ti kasta pa nagsasawang bakit? No itid mo lang Sa nanas kan nga ibagam amamirmiraot da. Ay na, awan rumba nga pagsakitan tinakam da. Ngamin, agpay sumot ti bagbaga.
Agpaiso, ngamsan amasapol nga iparupam kadakwada. Panagkunam ka di, kat maidayaw ka itikas tangar aramidam. Ay nakwarta lang ti daw-dawate ngam nagadun ngin sawang mo. Si kamat ti lumabas, Angelica. Agpasyudadak man, nana. Apay ijay. Ay nawaw, nalipatan nyo ka din, nana. Ti Anya. Mangrugi manen ti klase inton umay alunes. Ah, maawatak itan. Amoy umat, nana. Saan ko nga ugali ti mangi-recycle iti gamit. Tinawen ang masukatan ti sapatos, bag, uniform kan aminan agamit dagiti anak ko. Sa bagay, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Mabalin magkidi ti kasta no ada budget tayo. Una, madimot ngamin no iso lang nga iso ti gamit danana. Mala, agpatuloy kan. Amangan no anya pa'y ti maisawang kaw. Narigat ti makabasbasol no kwa. Na-enroll mo ka diti apo, kreme anak kao? Wen tatang, nalpasan Kaano ang mangrugi ti klase daya? Inton lunisan tatang. Ay nawaw, nulunis mo't gaya man. Ngamawan pa'y ginatgatang mo agamit ti apaw. Ay na mabalin pa'y mo ti sapatos ken bag na tatang. Dagiti laangan school supplies ti gatangak iti ayan ni Nana Panyang. No nalagda pa'y mo't kit day, mabalin pa'y. Wen tatang, mabalin pa'y matkit di dayjay. Anusan na pa'y laang anya ngay nga rod kat siyak laang mati mangisaksakad iti panagadal na. Tinapatag kat saan mo abinaybayan. Saan laang may akadagiti na inmateryalan abambanag ti pakarukudan ti panagayat ti maysa nga ina, iti anak na. Nakapili kan. Wen nana, daytoy laang tigatangak. Bagti ubing mo ngay. Mabalin pa'y tibag na aginatang may dinapan atawan, nana. Isong anusan na pa'y laang ang ausaran. Mabalin pa'y matdayjay. Wan makidi Tapno saan nga isupay agatangan yaw. Ay wen, nana. Pudno launay dayta. Ada kwartak ngam para iti balon na matan dayjay. Ay wan ti kanin na ti priority. Tapno saan ang mabisinan ije pagadalan. Maasyanak laang kenkwana no maminsan, nana. Apay ang maasyan ka. Wen takabarbaro ti usar dagiti kaadalan na. Sigurado nga isula ang manan ti saan. Hay, no daduma, makapakonsensyamat. Okay laang dayta nakaw. Saan mat nga iti baro agamit laang ti pakakitaan ti panagayat ti maysa nga ina iti anak na. Sa bagay, kastamat laang tinaibaga ni tatang kanyak, nana. Ay no, api akas tati kaus mo bakit? Sakit naka-make up ka ba'y? Sa dino ti papanamaya? Nalipatam ka di a first day of school ita, lakay. Itulod mo lang dagiti anak ta. Ngam kasla makikasar ka matitikas talangam. Hay, dinak man pakibiangan si kanunoy. Hindi ka gungot Ibagbagak lang matagpay sa utap na amumot Kasano asa anak ang makaunget kat dilawamot amin. Agkalma ka kadilaang. Di mo ammo ti maangaw mo. Ay, pagsapatosang kit din dagiti putot mo, tagrubat kami. Nagadungay bagbagam dita. Dito'y latan ti pagtugawan mi kadagiti anak ko. Tapno makita dagiti ko parents ko, ti baro akawes ko. Kan baro nga usar dagiti anak ko. Nay, si kamot gayam dayta, Angelica. Nana Anding? Apay, di nak nailasin aya. Nagpuskol mo't ngamin ta make up mo, nana. Saan mo't? Sakto lang. Na, agasam man dagiti kawasyo kadagiti anak mo. Brand new amin. Siyempre mo't anana. Mala, panawan kayo pa'y, taitulod ko ti apok iti classroom da. Agistoryatan tulangan kalpasan ti flag ceremony. Sige lang, nana. Ay nawaw, daremi kan ti anak na ti sumungan. Na, apay ngay akas jay ti kawas na. Nakachinelas dapay. Nay, apay, adda parikot, mare. Ah? Awan mat
di, mare. Apay nga rod, akas tati panangkitam kada kami iti anak ko. Ay, awan. Awan ti kayat ko asawan. Siguradom laang, tadyak kayat ti apa, mare. Una yun da babae. Di na mulakit inggatangan ti anak na iti baro agamit. Bagken sapatos ni RJ Dayjay, idi pa'y napalabas ni school year. Nakita yu ti kawas, sapatos ken bag ti anak ni Remy, nana. Apay, anyat parikot mo iti anak ni Rimay. Saan mat agim matang iti baro nga usar jay anak na? Ay nawaw, masapul aya abaraw. Ay nanana, saan adakas no igatangan tayo mat dagiti anak tayo iti baro agamit da. Tapno maayatan damat ang agadal. Saan mo't adakas no agbalin tayo a praktikal? May mayata ti agbalin a praktikal ngam ti makautang tayo. Saan nyo ngamin amaawatan ti puntok, nana? Apay ngamin adilawam agraman day ta abanag. Maasyanak nga rod ijay ubing. Maasyan ka iti anak ni Rime, winnaw, kayat mulaang apabainan di taaw. Ni nana mo't. Tunggal adda ibagak kada kayo. Ikanyo adagos iti dakas akay papanan. Hay, agawidak man laangan. Nasaysaya at pay. Agawid ka kiday ta aglabawin no agdalos ka iti balayaw. Saan akasta? Kumkonformity mapan mo dildilawan. Mangantan lakay. Nanganak ko ni day Ay nawaw, di nak inuray. Saan nga urahin ka? Kat nakabaybayag kamay. Intulod mo lang dagiti anak mo dya pagkadalan, ngam na urasan ka. Siyempre, nakinistorya akpay mo't akadagiti co-parents ko. Ken, di magasakpay iti ayan ni Nana Panyang. Agasam man day tanga istoryayo. Danda ni half day mo. Gagangay na italaang manun ang nagkikita kami lakay. Ala. Mangan gamit no mabisin kan. Mapanak man pa iti ayan ni nanang. Apay manun ijay. At dalamapan ko sa ludsuden kan kwa na. Sige, nakon. Ayun gayam, nalipatak na imbagakon ka. Tenya manayin. Agurderak iti uniform dagiti putot mo. Manungay manayin. Kas idi na palabas atawan matlaang sagtatalo a pares ti gatangag. Ay nawaw. Agasam nga iti talo. Saan matamabali na may sa wenno walaang ti gatangag? May mayat ano sagtataludan. Ti uniform day di napalabas nga school year nga. Makataon laang mat nga inusarda day jay. Saanen nga umanay kadakwada lakay. Tinawon laang nga agumatang iti baro. Ay kasta talaga. Saan adakes no aggastos na? Ngamin, anak tamad dagi jay. Kan may sa, agsusweldo ka mat. Mala. Agorder ka lang tatapno ada isuot da. Anya nga kat saan mat gaya man nga umanay kadakwada ti uniform iti napalabas nga school year. Mangirwarak manen iti kwarta Sige laang. Ngam lumano ti kasapulam. Isulaang manen ti irwar mo. Di mo sumbraan tamangan nudyak mapupuutan kat maibusen day ta savings tayo. Bakit? Ni, dayjay lata ti uniform kan sapatos ti ubing mo, Remy. Wan, mare, apay ka di? Saan ka anagorder iti baro? Saanan tamabalin pa'y matjay uniform na? Ay nawaw, kaasimot jay anak mo. Anya klase ka nga ina? Na, apay ko maakaasi kat as-asikaswak mat ti anak ko, saan ko mat abaybayan? Apay si ka, gimatang ka manan aya iti baro a uniform dagiti anak mo. Siyempre tinawon masukatan ti uniform dagiti anak ko. Sa bagay, dakkel asize mo nga minjay ginatang mo a uniform ti ubing mo. Ha? Mabalin nga usarin na aging nga agturpos iti elementary Ay nawaw, kinapudno na, kasta talaga ti plano, tapno saan kamin agumatang manen, mare. Kaslahanger jay anak mo idi na palabas atawan. Ita, isumanan. Ay na yun ti kasta pa nagtip-tipid mo. Ay, nakatangtangsit dayjeng Angelica tatang. Apay na Angelica. Uy, uyawan da kami, matgaya man iti anak ko. Itian niya gapo mo, Remy, anak ko. Naamuan na laeng asa anak agim matang iti baro a uniform ti apuyo. Nagadumot tan nga ibagbagana. Kaslahanger kanu ti apuyo. Agraman day taba, nagpakibiyangan na pa. Day takot nga rod tatang. Gaputa ada kwartada.
Anya a klase ka nga ina kun kunana pa'y kiti kanyak Saan kumot abinaybay anti anak ko, tatang? Dagiti lang samot na inmateryalan na bambanag ti pangibasbasaran na iti kinaresponsable ti maysa nga ina. Saan ama ay parbang tikas jay, tatang? Uray kas tuyak laang, saan kumot abinaybay anti anak ko? Dayta ti di na makita anak ko. Saan ko mga kasta-kasta day di ataw? Ta saan lang amay maysa ta aldaw? Uwan nga rod Saan tayo nga amo ti sumaruno ang mapasamak kadagiti sumarsaruno pa'y nga aldaw, tatang? At tuyan tiga gatangam, Angelica. Agyaman ak nana. Ay nawaw, daremi kanti anak na ti lumabas. Anya ko maitakeng kano lumabas da. Kitain nyo ti itsura jay anak na nana. Ay nawaw, awan mo makitak adakas iti langada nga agina. Awan madlaw yo ay nana. Mingmingan nyo kadi idaan na imbag nana. Saan ka maawatan? Ibagak man laengen. Kaslahanger ti itsura jay anak na. Anya? Saan tumat ngamin agimatang iti baro a uniform. No anya ti uniform ni RJ idi napalabas nga school year. Isulat tamat nga aging gaita. Naa, amok Kayat mula ang manan nga iparang magkanyak agimatang ka iti baro a uniform dagiti anak mau. Saan mo't, nana? Madlaw ko laeng ngamin amarigatan launay ni Remy. Kat may salaeng mo't ti pagad-adalon na. Di ka agsao iti kasta, ta saan mo nga amo ti pagdaldalanan di tao. Dakkel tinagdumaan nyo kinirimay. Sika, ada nila kay mo nga agtrab-trabaho, iso nga ada kwartayaw. Kat ni Rimay, single mom laeng. Wanang. Ay, di ka nagkalintagan. Alam ki di ta ginatang mo ta agawid kan. Saan man aday ta kinamanagdilaw mo ta ipang pangrunam. Ipamaysam ki di ti atensyon mo kadagiti anak mo. Bagbagaan man ni bakit mo nunoy. Ay nawaw, apay ni bakit ko nana? Wen taday talamang dildilaw iti pada na ata o ti paglaingan na. Asino man ang ti dinilaw na nana? Dari may kanti anak na. Gaputa sa anda akabailan ti gumatang iti baro nga usarda. Kastamit ti pananguy-uyaw na kadakwada. Kaslahanger kano di anak ni Rimay. Naglokon day diyang asawak. Bagbaga aman tanay. Sobra ti kinalastog na. Jak amo no anya ti ikarkarit na. Ti samu kwartayaw. Di ka matanaga nana. Tabagbaga ak ni bakit ko. Agyaman anya nga minun ti umay mo gatangan. May sakilo man akar ni ti baboy nana. Mabitlaang ta mga laak nakaw. Iti anya aga po nga ibagam akas lahanger ti anak ni Remy. Adda ayamat imbagbagak akasta. Ay nawang, di ka na aglibak, tadda nang idanon kanya. Asino? Ninanapan niyang, ilibak mo pa'y laeng. Ay, kwa. San anasaya at ngoy uyawon ti pada tao kunakmanan. San agapot akabailam ti gumatang iti baro agamit dagiti anak ta, kat ibabamatan ti pada matao. Ibagbagak laeng mo, ta isumot ti madmadlaw ko. No awan maitulong mo, agulimag ka, tagpulam tangiwat mo, tama nga numauma ni Remy kat anyapay taramidan na ka. Alawanan, si kantuman nga rod ti makimiting into Nueves. Na, apay asaktibaon mo ang makimiting ngay. Si ti makimiting, tada na patag apagnak. Mijay, Basta da, di mon saludsudon no sa dino. Kitaan nyo dahito tatang. Ay, nawaw. Papel mo dito pakita mo rin anak ko. Wen, certificate ti apuyo, tatang. Certificate para itaan niya rin ta. Katno academic achiever ti apuyo para ita a quarter, tatang. Talaga ang masirib ti apok. Nagagad kamot nga may na mga sursurukin kwa na dito yung balay. Daitan, ti bunga ti sakripisyo yaw nga gina. Wen, tatang. Ay na, nagmayat itirik na, tatang. Dagiti anak ngay mat ni Angelica, ang damot award da. Awan mo, tatang. Nay, apay ngay. Jak amo tatang. Di na siguro ida sursuruan di tabalay da.
Ang mga no di na masango, taday tamat mangdaldalaw itipada na atao ti paglaingan na. Kumusta na kay? Anya nga'y tinagmimitingan niyo. Ammo ko no apay asyak timbaon mo ang makimiting. Imbagak mat kan ka nga adda na patigapagnak. Amok arason mo lang dayta. Ay nawaw, anya mananti kayat mo asawan si Kanunoy. Siyak timbaon mo ang makimiting. Ngamin, mabain ka kadagiti co-parents mo. Na, iti anya aga po ko mga agbainak kadakwada, katawan mo't basol ko. Oray di mo ibaga. Amuklatan bakit? Mabain ka. Ngamin, awan award anaawat dagiti duwang anak mo. Ni, sana pud no dayta ah. Di ka naglibak bakit? Naimbag pa ni Remy, akanayon mo ngayon uyawin. At the award ti anak na. Kanayon na kanu ngamin asuruan iti balayda. Sa lakas keng ka. Imbes nga isurum dagiti anak mo, saan taday tagmarmarites tamom? Huston, agsardeng kan. Nakababay launay ti kasta bakit? Sobra ti kinalastog mo nagsasao ka. Ipagarup mo asika ti kasasayaatan nga ina dito'y lubong, nga uray timot kinalastog mo laeng tinangruna. Anyat na pasamak aya. Napasamak, adda ayamot nana. Damag ko kat awang kanumot award ti duwang anak mo. Ay nawaw, anya kumaitan no awan nana. Anya ti inararamid mo aya. Di mo insuro dagiti anak mo. Ni, apay asyak ti pabasulan nyo ngay. Wan ata si kati inada. Sa bagay, kasano ko maisurum dagiti anak mo. Kaday ta mo agpalpalastog kan mang dildilaw iti padam ata o ti among nga aramidan. Anya? Naimbag pa'y ni Rimay akanayon mo nga uyawan. Tauray saan na akabailan ti gumatang iti baro nga usar ti anak na. Kit adalat ta oras na amang isuro iti anak na iti balayda. Dinak man ikumpara iti dayjay aremi nana. Saan kayo nga agkalibol kini Rimi anya? Pagadalam day ta na pasamak. Inton sumarunaw, dagitikit di anak mo ti asikaswan kan isurom. Di mo pakibyangan ti sabali a tao. Naa. No natangsit lang ni Rimay, ang mga nubimalos ang dayjay. Sigurado katawaan na ka. Tadagiti laang magayam na in materialan a bambanag, ti kabailam nga ipaay kadagiti anak mo. Agasem man dayta. Mano nga oras mo ti review yo? Win tapno makapasadag iti anak talakay. Narigat mo't gayam no mabaybay anda. Saan nga umdas dagiti na immaterialan abanag nga ipapaay ta tapno agbaligi da iti biyag. Unmot ngamin bakit? Oray pa'y nagngingi na dagiti sanikwa nga itad mo kadakwada. No saan da ang maisuro? Awan lat amok, bakit? Manipod ita, ikak ida iti oras lakay. Barang adamot din award da inton sumaruno nga awarding. Kan makapasada kumamot adwa. Barbarang Day kunada nga ron. Oray manupay anain materialan abambanag ti maitid kadagiti anak tayo. No awan ti panangisuro ken panangidalan. Dakkelat ta ti posibilidad asaan da ngagbaligi. Bakit? Ay, nawaw! Tipudno akinaimbag ti parentes kat saan laeng ang maipakita babaan iti kwarta wenno kadagiti na inmaterialan a bambanag. No diket ti panangted wenno panangipaay iti panawen kan oras. Ayat kan panursuro. Tauray ited mo amin ana inmaterialan a banag no awan met panangisuro, panangidalan kan panangsuporta iti anak, ang mga nudidan to agbaligi iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg.
Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ngay kanumod da ito, ilili baka. Sabali mo ti ship na. Ay nawaw, di mo man pakibiyangan dagita, Dionisio. Kit-kita alotion kan shampoo dagita. Idulin mo nga, main. Tapno saan ang pasalasali dito. Ammom ang naipit ti salas. Ag live selling ak nga rod inton madamdamala kay. Mabalin mo't nga min nga iti bakante asila iti pag live selling am no iso. Dito nga rod magtikayat ko. Naipot ijay. Alawanan. Ilakom amin nun lagita. Tapno mawayaan ti balay. Wen lakay. Dalo sakto ti bodega no makawayaak. Ta isulatan ti stockroom ko. Nalawlawa ijay. Nasay-saya at pay. Ang sikapay laang man ti agluto iti kanenta. Ammumot anabanuga ka nagtrabaho. Ay nawaw, oras siyak mat. Trabaho mo't laang ti mararami dito'y balay. Kan kas makita mat, makumkumi kumak iti negosyo. Agpada tala ang mabambanno. Anya tabi nagkat maulilay. Na, kasla saan kay ang nairuwang mo, nana? Lakok manin ang. Sapay kasla na dagsan. Apay adi ka ag tricycle. Saan ang mapagtalkan dagita at tricycle driver, nana? Ay nawaw, kasano mat ana ibagam dayta. No makita da alakok manin tinakasako a binagkat ko, siguradong nangina manin ti singiran da kanya. Saan mat nga amin kat kasta. Pilyam ngamin at ipagluganam. Saanin, nana? Ano saklatan ti magmag na amapan ijay paradaan? Ada kang kadayta ah. Maasya nakla makakitkita kang ka. Takasla na dagsen launay tabi nagkat mo. Na, anyat pagkitkitaan nyo kanyak, ayan, nana. Napigsaak mo ta. Oh, kitaan nyo. Kabailak to, pa'y abagkatan ti 50 kilos. Malawunan. Agpatuloy ka kidain tapno di ka mataktak. Sa dino ti papanam, Gilbert, anak ko. Nasapa ka matita. Adag paeran, nanang. Isupay mo titangdan ko ah. Awan trabaho yu ita aya. Awan nanang. Day off ko ita. Ay, kasta aya. Iso nga ag sideline nakmanan. Tay supay ti ibayad da kanyak, nanang. Kita no di mo kabailan, aginan na kapay. Kabailak pa'y mo't nanang. Kan may isa. Kaya't kumot amalpasan ti balay tayo. Ado pa'y ti materialis anas kan agatangan tayo. Wen angam di mo mat sobraan na anak ko. Aginan na kalatamot ah. Awan serbi tinapintas abalay, no salunat mo mat ti kasukat na. Uy, nanang. Talulaang matkit di ta agpaeran di ta. Agawid ak tunumalpas. Malang arod, agan-anad ka anak ko. At dataliyo di ta, Nana Ruseng. An-anwam titalay. Buludag kumapay. Dakil nga min ti karton nga inpaeran ta, nana. Amangan ko nak numatnag iti motor ko. Agpasyudad ka nga raod. O, nana. Adda nga min kalugaran tayo ang nagpaeran. Agpairan dak mama nga raod. No adapay oras mo ah. Anya ti ipaeran nyo? Igatangan nakman iti agas ko kan gatas mo laangan. Day talaang, nana. Wan, mano ti singir mo itaaya. Nuda kayo asukik. Kas iti sigod, nana. Ay na, agyaman aklaunay abaraw. Mabitlaang, taala aktilistaan dagiti gatangam. Agraman tali abulbulo daw. Nanang, adda ginatang ko amakan para kada kayo. Makan? Ato yo. Adda fried chicken ka na dapay spaghetti na. Ay nawaw, nanginan samot dayta anak ko. Sakto laang, nanang. No apay mo't ngamin agimatang kapaylaeng. Di mo pa'y laintad kanyak, tainayon ko iti budget para iti materials. Di kay madanagan. Tadda pa'y nabati dito'y nanang. Atoy, inayon nyo iti kwarta nga impadulin ko kada kayo. Tanong maurnong, igatang tayon to iti materyales. Mala, agtugaw ka nga rudin kapag bingayan tati ginatang mo. Saan na nanang? Para kada kayo at talaga ti ginatang ko. Anya nga'y mati kanam. Nanganak iti restaurant da tatapidong. Iso anabsugak pa'y nanang.
Kanin yung matinday ta. Agdiretso akit isilid ko. Tagi na naakpay man. Adamam mo yung nga erand akalugaran tayo, Nana Roseng. Apay ti Iran. Ipadrap ko kumadagi ti orders kanyak. Awan nga minwayak nga agpasyudad. Nimot lakay ka, di na kayat dayjay ti maibabaon. Kaano aka sa pulam ti Iran ay alilay. Inton Sabado kumanana, taipak ko pa'y ngamin. Kontakam ni Gilbert akalugaran tayaw. Naanos dayjay ka. Isumot ti ibabaon ko no kasta nga awan oras ko nga agpasyudad. Ni Gilbert nga anak ni Nana Irma, Wan, isaw. anya ti cellphone number na, taawagak man, Nana. Mabitlaang ta isurat ko iti papel. Sino nga iti mangidrap kadagita nga orders bakal? Ni Gilbert akalugaran tayo, lakay. Ipaerand mo nga raw? Ay nawaw, kapilitan Anya nga rod ti maaramida, kat busy akmat. Sika, di mo mat kayat ti maibaon. Imbagak man nga da trabaho. Nagadulakit din arason mo. Kanayon laang nga nakasta. Ni bakit mag? Agpasugnod man ako nakaon. Among mat nga awan day off ko iti trabaho. Alawanan, di kan agpalawag pa'y. Amok matlaang. Pagguduan talangan titangdan ni Gilbert. Saanan, kabailak abayadan na niya. Okay, nukasta ti kunam. Sika nga rudan, di makamaw. Ngamjak kayat ti apa Amangan winton madamdam kat iti salas man ti pagturukak. Owen, madam. May sa karton laeng ka dito ipadrap yo? Wan, may sa karton, ngamdakkel daytoy. Okay, madam. Umayak di tayan yun no day off ko. Malamto no bilang. Okay, urayan ka, ngam di ka marabyan. Talasing ko iti malum nga agrikap ti shop apang ituludam. Owen, madam. Areglado. Sino jay kinasarita, manakaw? Ah, ay nawo. Adda kayo magayam di tanana. Makapagigtod kayo man. Itay pa'y mo't anak kaidaak iti sofa. Dinak nakita aya. Asino jay agpaeran kanaw. Ni Lily. Ay nawaw, nililay at taga-amyanan. Woy, nanang. Ay kita anak kaw. Adumot ti maibagbagada iti day a tao. Ha? Ano ti bagbagada? May papankin ko na. Numay papan iti kwarta, saan nga agpaabak day jay. Rupat kwarta kuna ti dadduma. Alaek to ti bahayad na sakbay nga itulod ko ti ipaerand na kanyak nanang. Ayun nasaysaya at ti kasta, tapno sigurado nga agbayad. Dakkel mo't gayam ti karton, madam. Ay nawaw, imbagak mo't day taken ka iti nagsarita ta. Uwan gayam, madam. Mabalin ang maalat itangdan ko itamot lang. Wen, itad ko itamot lang. Siguradom lang ang maidrap mo dagita nga orders. Uwan, madam. Awan pagdanagan nyo, tatao akmet akasarsarita. Nasaya at mo't nga rod no kas na. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Basta itulod ko lang ijay, madam. Wen, ngamsakbay apanawam. Mangisend ka iti ladawan kanya. Tapno sigurado nga iti address nga insurat ko iti papel tinang ituludam. Areglado, madam. Mala, agrubat ka nga rudan. Taado pa'y ti buyers nga aguruuray. Kan may isa, amangan no agtudukit di manan. Titangdan ko ngay, madam. Ay, huwag gayam. Apay dayjay. Nalipatak mo din. Nabasbasa ka mo't anagawid, anak ko. Diyan nga ron ipagarup nga agtudo nanang. At daak pa ilang iti batog ti balay da nanasalya. Nagtudukid din. Kahit kumusta nga iti intulod mo, amangan no nabasa mo tan. Day nga ron ti parikot nanang. Ay nawaw, adda ka din napasamak. Nagbulutak iti kapote, tapno saan ko maambabasa ti karton. Ngam naabutan lataman. Amangan no adda mo tinatnag mo nga order dakin ni Lily. Day tatijak amo nanang. Ay nawaw, di mo sinapol, idi paawid ka. Jak mat nga rod amo no adda natin nagnanang. Ay day takit din. Urayak ano day baga ni Madam Lily. Tirigat na, kat no addag paiso natin nag, kat ipabayad na kan ka. Day nga rod nanang. Sakit saan ko kabisado no anya tilinaon day ja karton. Hello, Gilbert. Apay ka day, madam. Naabutan mo ti karton nga intulod mo ijay. Medyo nabasa nga rod, madam. Nagtudo nga men. Di mo pa'y mo't imbagbaga kanyak. Pasensya kayon, madam. Bitdot ko day jay. Bayadam dagiti mapukpukaw nga orders.
Mano ka di ayati mapukpukaw, madam? Talo, ngam nangina tilinaon dagiti a parcel. Manaw, madam? Ibagak a 5,000 ti maysa. Pagkwartaak da ito eh. Hello, madam? Ay, kwa, 5,000 ti balor ti maysa ijay. Anya? Nangina tilinaon dagiti a parcel ko naktumat. Saan asinsinan? Pangalaak ngay mo titi pagbayad ko kada kayo, madam. Ay, kat parikot mo maten, aday ta. Basta agbayad ka, tapno malpasan ti saritaan. Basol mo ah. Apay ngamin, adi ka nagan-anak. Apa yun ba kay? Ano dyan ang kung ipagpabayad mo? Dagiti parcel anapukaw ah. Amupay iti dayja a Gilbert no anya tinararamid na. Kasanumat na pukaw ba kay? Ay nadyak amu iti dayja a tao. Amangan no nabasa ti karton idi nagtudo. Mano ti bayadan na kang kangay? Talo a parcel ti mapukpukaw. 5,000 pesos ti bayad ti may sa ijay. Iso a 15,000 ti bayadan na kanya. Ay nawaw, nagdakkelan ta 15,000 ba kay? Nukit kita dagiti lakom. Kat saan mo't anangin ti presyo da? No anya ti imbaga, iso nga rod ti masurot. Di ka man makibiyang tadi mo ammo. Ay, kita ma. Amangan mo't no sobra man ang tisingiram. Sa baling amin ti ugalim no kwarta ti saritaan kay. Imayak tagsingira. Aon pa'y kwartak, madam. Namnamaak nga damang isubli kadagiti mapukpukaw a parcel. Nagpusa kong kadagiti buy and sell groups bareng adda maisubli. Ay nawaw, panagkunam ka di kat adda pa'y mangisubli kadagijay a parcel. Namnamaak nga dapay, madam. Anya nga ti kayat mo? Agurayak iti mabayag. Kasapulak mo ti kwarta. Iso ano siyak ti sika. Agbayad ka no di mo kayat ti maipabarangay. Ikan na kiti makalawas, madam. Noon dag subli, ikarigatak abayadan ti 15,000 tabasol kumait. Di mo namnamaan nga dapay maisubli. Awanan ah. Sigurado a pinaginteresan dagiti tattao day jay. Tanangina ka nga rod ti presyo na. Kan may sa, nagtudo iti day di nga aldaw. Amangan no nabasbasamot tan dagi jay. Pudno nga ta a 15,000 tigatad ti parcel a mapukpukaw anak ko. Diya ka muna na. Amangan mo't nugungun dawayan na kanday di a babae. Amangan no pagkwartaan na laeng ti bidot mo. San tayo amaamuan no saan may subli dagi parcel nanang? Sapay la kumaata dito'y lugar tayo laeng tinakatnagan na. Bareng adda mang isublay. Wan nga rod nanang. Dakkel unay ti 15,000. Awan pagbayad ko. Gamanyangay kat basol ko man ngamin. Saanan a matawaran ta 15,000 anak ko. Saan nanang? No sa anak pa yung agbayad, ipabarangay nak ka no. Ada ni Gilbert, Maray. Awan maray, adda trabaho na ita. Imayak, takasaritak ko, Mamaray. May papanitian niya maray. Ada nakitak adu a parcel iti kalsada iti asidig ti balay may. Nakitak ti pusna nga adda kanunatnag na idi pay may sang aldaw. Ay wen maray, adda. Talo a parcel day jay. Order dakin ni Lili. Ited ko kang kwa na day ti dua nakitak. Ta isumatan ti mangisubli kinililay. Ay naagyaman ak unay Mari Roseng. 5,000 kanungamin ko tigatad ti may sa a parcel. Anya ti ko na Maray. 5,000 ti may sa a parcel? Wen mare, iso ti singsingirin na iti anak ko. Bali 15,000 amin. Nagdakkel mo din ta 15,000 adaw-dawatan na. Wen nga rod mare, iso nga agparparikot ti anak ko. Angam saan ang makareklamo, tadam ngamin basol na. Pudno nga ada nagkurangan ti anak mo. Ngamnukit kita aktili na undag iti a parcel. Kat kaslaawang pa'y ti 500 dito'y Maray. Nga ta mare. Wen Maray, kita lotion, wano shampoo na ito'y kay. Wen nga agpaiso mare. Urayak laangan ti anak mo. Talaga arupat kwarta kan man ang gundaway day di alilay. Agasam man ta 15,000 nga ipabayad na kada kayo. Di mo't makonsensya aya. Agyaman ak launay na Roseng. Agyaman ak ten subli yu dagiti a parcel.
Kompleto mo't langan, nana. No kasta, insublida mo't ti maysa. Wain, ni Amanda at taga kabangibang a barangay tinang isublin, nana. Naimbag langan at nakita naman. Pagyamanan tayo ata na isubli mo laangan. Wan nga ron. Anya din na ibaga ni Mari Irma kanyak itay. 15,000 ti ipagpabayad ni Lili kang ka? Wan, nana. Ay na, wow. Talaga mo't Kasla saan mo't gayam a 5,000 ti balor ti maysa dito. Kasta mo lang tinadlaw ko. Kaya nalakit di apagkwartaan ti napasamak. Kastamot lang ti madlaw ko, nana. Ti adda siguro iti panunot na. Kitawan mangisubli kadagita a parcel iso a natural. Ay, makaangsak mo't tin itinalukay, nana. Makaturog akong anasaya at intun rabi. Tawanin pagparikutak. Agkape tayo pa'y, Mari Roseng. Wen man maray, mayat nga agpaiso ti agkape. Isubli kong dagitoy, madam. Anya day tayo? Dagiti mapukpukaw a parcel, madam. No kasta. Adda nang isuble. Huwan, madam. Ngamnukit kita kit kasla saan a 15,000 ti balor dagitoy. Ha? Ay, ko Imbes nga dapag kwarta. Awanin ata na isublimot gayam. Madam, anya dagitoy aya? Ay, awanin bibiyang mo no anya tilinaon dagita asupot. Kasla shampoo kan lotion mo't dagitoy, madam. Muto yun day ta asupot. Siguradum lang ang akumpleto daytoy, ha? Aywan, madam. Saan ko alinuklukatan dagita a parcel? No awanin ibagam, pumanaw kan. Jakon kaya't amakita pa ita pa na grup-grupam. Daytoy, ti papabayad mo iti 15,000 kin Gilbert, bakit? Na, asino tinang ibagakin kaalukatam dagita, ah? Nagloko kan? Sagmamanula ang matikas ti alusyo ni Jesudat. Saan pa yung umabot iti 200 pesos ti maysa dita? Awanin bibiyang mo, Junisyo. Ay, awan mo. Gundawayam mo tantipada mataw. Agasam man di kasta nga ugalim. Awan bibiyang mo kunak manan. Mangibabayin ka. Naimbaglangan atasan alinukatan ni Gilbert na kita parcel. Anya kumaitakan ka. No linukatan na dinalpaskan. No naamuan na no anya tilinaon na kita parcel. Talaga nakababayin kan, Lili. Agpaiso ka day. Ti anya, Nana Roseng. 200 pesos kanum gayam ti balor dagiti a parcel. Ay nawaw, nakadamagan nyo mo. Dagiti kaarubay o anak kangag iti saritaan nyo kanlakay mo Anya? Dandani gundawayam ni Gilbert kat ammom amarigrigat dayjay. Ay nanana, nalpasan day ta nga issue. Nalpasan, ngam saan ama iparbang ti kasde nga inaramid mo. Agahasam man ti 15,000 adaw dawatang. Hay, saan akong agumatang dito'y istoryo? Makapaawan ganas kayo mo't. Ada kang kaday ta, para mat iti pagimbagam ti ibagbagak. Tapno inton sumarunaw kat di mo kumaulitan. Saan ka mabindisyonan no linuloko ti aramid mo? Agpakalaing dagita akaaruba. Sikat agpakumbaba, tas sikat nagbasol, bakit? Maiparbang nga rod ang makibiyang dagita at tao. Saan tayo akontrolado ti panuno ti tunggal maysa? At dalat ta nga adda maibagada. Ha? Di pa ila makarma dagita at tao. Ay, ang tanang ka bakit? Narigat ti kasta. Ang mga no agbalatek dagiti sa usawang mo. Kat si kanto ti makarma. Aklunam kid di ti bidot mo. Kan agkid daw kay ti pamakawan kin Gilbert tapno malpasag. Apay ko mga aramidak ti kastangay. Anay ko. Anay. Nay. Nan ano ka? Naigalisak nga ro di ta kalsada. Nagpigsa ti todo. Ado tinaurnong adanom iti kalsada. Naimbaglangan ata sa anak nagdiretso iti kanal. Ang mga nunal mo sa kaon. Kaano lang, idimbagam amakarma dagiti tattao na kibyang iti isyaw. Ita, si kamot tan din aksidentay. Sika ti dandani makarma. Awagan man kit din ni nanang. Ibagam nga umay dito'y balay ta ilutan nak. Nagbalatek mo't lang kin ka dagiti dakas min sa usawang mo. Alawanan! Karmam daytan. Ha? San gamin ang nasaya at apagkwartaam tinagkurangan wano biddo ti pada matao. Pananggundawa yan ti kasta. Karma no karma!
Awagam ni nanang tao may nakilutan. Ay na, nagsakit ti bagbagik. Ti sakak, diyaka mo, ang mga nuad damatan fracture na. Apay, nalaka nga may tagsasayo ti dakas kontra iti pada mataaw. Nung sika tinagbigdaw, sika tagpakumbaba. Saan ka ta si kapelan tinatangsi, may? Nawatam! Wala kay anay. Di mo urahin na mabaldado ka. Sakbay nga agnakam ka kung naktumal. Ay, nawaw! Saan anasaya at agundawayan ti rigat wenubiddo ti pada tayo at tao tapno laeng makaganan siya tayo. Ti tao abimak nang babaan iti ulbud wenno panangalilaw kat nalaka a mapukaw. Ngam ti tao a managtungpal ken napudno isu ti mabindisyonan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay nga taakas jay, nanadilya. Ay nawaw, ti anya manon Venus. Jack pulos nakita nga in my day wenno impos ni Luis iti Facebook ni Andrea nga asawa na. Naa, anya kumaitaken ka. Isuda pay laang ka din, ana. Wenno, nagsina damutan. Naa, saan na lang nga ipupos ni Baken na iti Facebook? Panunutom mutan ang nagsinada. Wen tano siya, kanayundak nga ipos nila kay ko iti Facebook na. Ay, adu nga may ti pakakumikuman dagi jay adwa. Ken maysa, maan ano kumangay no saan da nga ipos ti rupa ti tunggal may sa iti Facebook. Mas daawak lang amin, nana. Ay, sika talaga, Venus. Managbasol tamata ken panunot mo. Ni nana mo, ibagbagak lang ti madmadlaw ko anya. Ay, change topic man kid day. Ni Luis ti Limabas. Ang mga numangag na pagsarsaritaan taida, ket ikan nakidi ti dakas akay papanan. Diyak kaya ti mairamraman. Naimbag abigat mo, Luis. Ne, sigamit gayam Venus. At naman sa ludsudak kang ka. Anya day ta? Mas daawak lang amin. Tadyak pa'y nakita nga impose huno in my dim ni bakit mo iti Facebook. Da kayo kadipay, wenno? Apa kas tamot ti salsalod sudam? Kaslasaan mo ngamin anormal ti kasjay. Kasanumat ana ibagam asan anormal? Kitaan na kami kinilakay ko Kanayon nak nga ipos iti Facebook. Wen, makitkita mi dayjay. Ngam saan mo't amabaling nga ikumparanak ken lakay mo. Ta saan tayo mo't nga agpapaday ti kapanunutan. Ken maysa, makumikom kami mo't ken bakit ko. Awan oras mi ti kakastabanag. Oho, jackpot yan. At dalakit di makagapo adi mo maibaga Amangan ko nak no ibain mo ni bakit mo. Iso akastaka kang kwana. Ay nawaw, naan ano ka, Andrea? Naan ano? Awan mo't dakas anapasama kanya. Apay akastamat tan ti itsuraam. Anya? Awan sarming ije balayo aya. Adamot, nalawat ti sarming mi ijay balayan niya. Nalawa magayam. Apay, di mo pa'y maawatan ti kayat ko asawan. Napunno iti kamuro tarupam. Di mo ka di makita aya. Ay ko ha, day tati ko nada a pimple breakout mare. Maawatak itan no apay. No apay ti anya.
Maawatak itan, no apay asaan na ka nga ipupus nila kay mo iti Facebook. Nay, sabali ti isam mo ita. Kasano asabali na Delia? Kasla at da ibagbagana. Naragsakak ngamin ita na. Anyat na pasamak aya. Nasalaw ko ni Andrea di tadalan itay. Kahit Di yu pa'y nakita dayjay aya nana. Kano dito'y istoryo ti kanayon a paggatangan dayjay a babae. saan ka maawatan, Venus? Napunno iti kamuro ti rupa na nana. Anya, ay saus, agraman kamuro ti sabali a tao, pagparikot ampay. Amuklatan aday dya ti makagapaw no apay asaan nga ipupus nila kay na. Ibain na lakit di ti kas di alangan ni bakit na. Tinaibagan ni Andrea kanya, kat impa-check up na dayjay. At datumtumarin na nga agas ita. Kan may sa, apay abigdil dagita abambanag kan ka. Saan matkit day nana? Ay na, ipagarup mo man siguro anangat nga to kangam ni Andrea. Iso akas ta ti panagsasaom. Wanaw, insecure ka kan kwa na. Bakit? Ag-selfie ta, mamay. Ha? Anyat ko namlakay? Ag-selfie ta ko na. Tapno daw mo ipus ko iti Facebook. Anya? Wala, tapno awanan ti ado asaw ni Venus, maipapan ka data. Nukas na, kinasarita na kamot dayja a babae. Wan, Kat, anya timbaga na kan kangay. amangan no ibayin ka kano. Iso asan ka nga ipupos iti Facebook. Ay nawaw, talaga mo't dayja a babae ah. Tila adda amadmadlaw na mo't. Uray dagiti kamurok, pagparikutan na. Maawatak itan no apay asaan na ka nga ipupos nila kay mo iti Facebook. Kun kunana pa'y kanya. Iso nga rod nga umay ka tag selfie ta, bakit? Saanin lakay? Baybay ang talaangan ni Venus. Insecure laki ti dayjay. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Tinapatagkat na ragsak na adwa. Sa bagay, adda puntom, bakit? Awan nasken apanek na kantakan kwa na. Taas inumot da di a babae ngay. Saan mo't nga iso timang palpalamot ka data? Adala kom atisyo, Nana Delia. Adda na kaw, 15 pesos ti may sarulyaw. May saman, Nana. Nay, sa dino ti papananyo kan lakay mau. Makimisa kami ita, Nana. Ay, nasaya at day tanakaw. Mayat ti makimisa. Pudno tanako na yun, Nana. Madimot laeng no trabaho akanayon ti sangsangon tayo. Makimisa ak tumot iti ayanda say sail inton madamdama. Kay kayat yumatan ti mapmapan ijay nana. Una, magusto mo nga min ti isursuro da ijay. Sa bagay, saan nga agpapada ti kayat tayo? Ngam tinapatag, may sa ayos ti pagsirsirbian tayo. Ay, pudno launay nakaw. Mabitla ang talaag ti tisyo agat gatangaw. Ang mga numataktak kayaw, kat anya pa'y ti maibagan nila kay mo kanya. Good morning, Nana Delia. Nakaumay ka manon. Anya ti masapul mau. Awan mo kiday, kayat kula ang ti agis tambay diti istoryo. Ay nawaw, awan kadwam ditoy. Adda kayo umat nana. Makimisa akin ton madamdama. Sika ngay, saan ka makimisa aya? Masadutak. Naa, numisa ti saritan kasadut mo. Ngam no chismes, apaw, urayag malmalam, kaslaawan laeng ken ka. Ni nana mo. Makimisa kakit di mo, ta isupay ti maadal mo. Igauwan nakman iti ka nagkardaw. Ay nawaw, kita mga daramid ditang. Agawa am kiday, tanay. Nagaduti pa ka kumikumak dito eh. Kit nagsil-cellphone ka lang ditang. Naa, apay akasta ka matan. Di naksan kayat apagsirbyan. Anya nga rod ti kayat mau. Sika ka na yun ti pagsirbyan. Di naktupay pagananumot nga si kaswang. Naa, naturod ka matan na sumungsungbat kanyak. Ata na umak mo iti kastoy akanayaw. Kaslander di saya mo dataaw. Naimbag pa ni Luis. Naa, aggaula ang tiimbagak. Ngam nagadumatan asasawaw. Na
Si kamot gam ti kabarbaro nga empleyado ditoy, pare. Wan parang, inrekomendanak ti kasinsin ko ditoy. Ay kat na sayat may mayat ditoy, pare. Isumot laang tinaibaga na kanya. Nasingbat ti boss, kan medyo dakkel mo ti sweldo. At dapay bonus no kwa. Nagpesaw? Wen, pare. Saan nga imot ti boss tayo ditoy? Barang makaurnong at kumamot tang. Ha? Makaurnong? Wan tapno sa andak ng under ni Mrs. Kang. Anyat ko nam, pare. Under di saya kaya. Kaslakas tanang. Masapul nga gurnungak mo't itibukod ko akwartang. Tas sabali ti ugali ti asawak parang. Ay nawaw. Nangyagak iti balon mo, Luis Lakay. Agyaman aklaw na, bakit? Agpakada akmat laang tadapay aramida. Agananad ka, bakit? Diretso awid numalpas ti trabaho Saan akom komporme ti turturungan dagiti sakam. Sige, inakon Lakay. Nagasat ka launay mo't kini bakit maong parang. Ne, adda ka gayam dito, pare. Itay pa'y abuy-buyaan kayo kan bakit mau. Kasya talaga dayjay, pare. No kastasan unay abisi, umay mangitulot iti balon ko, pare. Andayaw, tinagdumaan da ken Venus ng asawak parang. Ang santa na pagsaritahan ti may papaninti day taabanag. Mangantakit din. Makadlawa ko na. Apay manang. Manungal dawon as andak nga in my day. Adnan samot tan na amam ababae iti pagtrap-trabahuam ita. Anya amanong aldawan kit sipod pa ideng. Si kamot ten ti mangipupos iti rupam iti Facebook ka. Nagturod ka sumungsungbat ita No kayat mo nga ipos ti rupam iti Facebook ka. Si karatan ti mga namin. Amo mo ti password ka. Ay saan? Sikat imang ipos. Ngam siyak ti agpili no anya aladawan ti ipos mo. Daytoy ti kayat ko Lakay. Nakashort pan kamat iti day ta aladawan. Sakit makit-kita. Awanan ti ado asao. Ipos mo ki din. Nagadulakit di nga amam bakay. Di mo kontraan ti ibagbagak. No di mo kayat nga agapata kung naktumag. Kanayon nga ipos mo ni bakit mo iti Facebook, pare Ricardo Ay na parang, no amuyol ako mang. San asya ti mangipupos kin bakit ko iti Facebook. Iso amis mo ti mangipupos iti rupa na iti Facebook ka. Ay nawaw, agpaiso, pare. Wan parang, kontrolado na ti Facebook account ka. San lang ti Facebook account ka. Amin ang garaw ka kahit nakontrolan. Amangan mo't no adda pa ka-insecurean na, pare. Talaga nga insecure da dyan ang babae. Kita ma, kit oray ni bakit mo, sang ka istorya na kanya. Agraman kamuro ni bakit ko. Kantisan ko pa nang ipuskan ko na iti Facebook. Kat ikan na iti daka sa kaipapanan, pare. Timpanggarap na nga meng, kit iso ti kangatwan. Amangan no adda chicks mo kapag silsilosan na, iso akasta, pare. Ning, awan good boy na taon niya. San kong aramid tagbabae? Ngam oray nga't aramidag. Apaan naklat na ni bakit kaw? Kun may sapay, awan chicks kaw. No kasta nga ron, talaga ani bakit mo tayo antiparikot, pare. Talaga nga insecure. Naksayanan ti kamurong, bakit? Wala kay, effective din reseta ni doktora kanya. Nasayat mo't nga ron no kasta. Ayun gayam, adda istoryakin ka. Anya day talakay. Malagip mo ka di pa dagiti insawsawang ni Venus ken ka? Ti may papan iti Facebook. Wan bakit? Ipampanakil na launay akanayon nga ipos nila kay na. Ngam isumot gayam ti mga aramid iti kasjay. Anya? Dahi tatipod no bakit? Kontrolado na kano ti Facebook account nila kay na. Ngam no agsasao. San lang nga dayta? Apaan na kanupay nila kay na nga ure awan mo't makagapo. Papansin laang nga rod day ababae Insecure kanumot ngamin. Nila kay na mismo tinangibaga kanya. Mayatan Naksayanan ti kamurom. Adda parikot mo? Naksayan nga agpaisaw. Ngam aging gaita kat di na kamat maipos nila kay mo iti Facebook. Ay nawaw, at least naragsak kami kin nila kay ko. Saan ko nga apapaan day mare? Saan ko matla ang apil-pilitan amang i-post iti rupa? Anya? Saan akas iti daduma di nga insecure?
Apaan da nila kay da, tapno laang maipost ti ropa da. Ay nawaw! Agtugaw ka man, tanapatag ti pagsaritaan ta. Kasangsangpot ko laang, napudot man ti ulong kanya. Wana at apay matakas jet inaramid mo. Ay nawaw, saan ka mawatan? Awan amok adagas nga naramid ka. Uray di mo aklunan. Amuklatan nga inistoryam iti sabalay. Asyak ti mangipupos iti rupak iti Facebook mo. Apay, ilibak mo, uray pudno man. Agraman pa nagapata dito'y balay. Mapan mo is istoryaan iti sabalay. Di mo lakayat amamuan dati ugalan. Ay na, makapa-stress ka. Kasla di ka agpampanunot mat. Di ko nam kaday, kadyak amo dagitin sa usawang mo kada Luis kin Andrea. Anya? Amok insecure ka nga man, iso akasta ka. Sa anak nga insecura. Oray ilibak mo, isulat tati makitkita dagiti tao. Kunak man no nasaya at ti relasyon nyo kin nila kay Mau. Apay ka di nana. Ata ka na yun nga ipost na ka iti Facebook. Nga may dilim mabasak ijay balayaw. Agap-apa kayo mag. Normal nga apat ti agasawa day jay nana. Ay saan anormal ti inaldawan niya. Normal no kada kami nana. Ay jakamukan ka. Sa bali mo ti kapanunutam. Ay gayam. Pudno ka day ginadamag ka. Apil-pilitam nila kay mo nga ipos na ti rupam iti Facebook na. Ay kuha nana. Kasta gayam ti aramid mo. Ngam no agsasaw ka. Ay kasla perpekto ka. Agraman da Luis ken Andrea, dilawang pay. Imayak dito itapno gumatang nana. Saan kat atapno sirmunan dak? Ibagbagak laeng ti pudno. Tabarang malawlawagan ti panunot mo. Kat makaamiris ka mutan. Dakes agalad ti kasta na kao. Anyat napasamak nana. Nasabat ko ni Venus di tadalan kat nakamisuot mo. Sigurado adito'y terse na yu tinaggapon day jay. Ay, nakamisuot tabi nagbagaak. Apay mat nana. Tadyak magustuhan ti aramid na akas jay. Ti kina-insecure na lakit di ti makagapo nana. Naimbag kumamot nupudno ti sasawun na. Saan mo nga road? Day tangarod nana. Kasta unay ti panangidadanes na kanyak. Tagayam, kastamot ti mapaspasamak iti biagda ken nila kaina. Limbabasak nga rod di tabalay day di kalman. Ket agap-apa da. Tinakuna dagiti kaaruba da. Ket kanayon da kanu akas jay. Nasayaat mo't atao ni Cardo iti panagkunak nana. Nasayaat mo't ni Cardo. Ngamday jay avenos ti ayan ti parikot. Insecure a babae. Naliday ka mo't maray. Awan bibiyang mo. Siguro, nagapa kayo manankin nila kayo mo anya. Anya ko mabibiyang mo? Ay nawaw, madimot nga ano anderan tayo dagiti asawa tayo mare. Di ka agpakalaing, tawan ammom. Dakas nga no ti kayat tayo ababa iti kanayon amasurot. Laglagi pun tayo nga damotrik na dagiti asawa tayo. Amok dagitan, saan ang masapul nga ibagam? Kan maysa, saan ang maiparbeng nga agbalin tayo nga insecure iti pada tayo a tao. Ngamin, tunggal may sakada tayo kat adda pagkapuyan na. Sino ka kumaamang ibaga iti kasta kanya? May saakmat ngamin kadagiti inruruman mo. Da kami kanlakay ko. Gaputaman mano nga agpost kami iti Facebook. Kumkumpormi mo tanti sa usawang mo. Ay, kwa. Baliwam ti kasta nga aramid mo, mare. Saan nga iti Facebook ti pakakitaan ti ragsak ti may sa pamilya. At damat day ta iti may sa tao. No kayat da nga i-Facebook ti biyag da, awan dakas dita. Ti dakas ket ti makibiyang ka. Anya? Irespeto tayo ti pada tayo a tao, no kayat da ti pribado a panagbiag. Maditi agbalin nga insecure mare, taawan agas ti kasta a sakit. Ay, nawaw! Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Isu a respetuan tayo kuma ti tunggal maysa. No kayat dati pribado a panagbiag, saan tayo kuman a pakibyangan pay.
Tinapatag, awan mat maag-agrabyado da apada da a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nana Flora! Nana Flora! Apay ka day, Lloyd anak ko. Ay nawaw, di yung makita dagita aya. Dagiti mulak asayuti ka day. Wan, ikatin nyo dagita asayuti dita. Jak kayat amakita pa'y dagita. Di nakamot an-anwan ti sayuti amulak ah. Ikatin nyo kunakta amangan no di yung mapupuutan. Kat agover da bakod dagita asayuti. Isupay kit di apasalsali iti arubayan mi. Di ka madanagan, ta saan ko nga ipalubos akasta ti mapasamak nakkaw. Naa, No anya mo nga tatinaknakan mo ah. Agraman sayuti iti arubayak, pagpupudutan manan. un ata nasakit ti matak a makakikita kadagita asayuti. No da kayo kat komportable kayo iti narugit nga aglawlaw. Siyak saan? Mula dagita saan arugay. Ay basta, ikatin nyo dahi tano di yung kayat tirire. Nagturid ka matin nga agpuka-pukaw iti arubayan kat bigbigatan. Una, tama ka pasurun ta kaaruba tayo abake. Ay nawaw, para sa'yo ti lang. Ken maysa, saan mo't anagover da bakod gad? No api nga min akum conformity imulmula na dita arubayan na. Mayat kit ditikas jay saan nga isupay agatangan na. Oho, nasakit nga rod ti matak a makakikita kadagita amula na. Pangasim man bakit? Dakas ti kasta agalad ti maysa akaruba. Narigat matlaang no agul uli magdatao. Ta mga no karkarun dakit di pay. Amom amasikog ka. Gamday tapay lang makiap, apa mo tamom. Ura awan mo dakas nga aramidon dakin ka. Si kapay ti feeling biktima. Asino ti asawam aya? Dadya abakat? Una yan ay bakit? Nagalas ti ugali akasta. Anya ti masapul mo, hari nakkaw. Pasensya kayo nana. Pasensya. Awan mo't basol mo kanyak. Nangag ko pinagsasawan na kayo ti asawa kita'y bigat nana. Ah, day-jay ka day. No daduma, oray bagbaga kat kaslawan mang mangag na nana. Wan nga raw, agraman dagiti mulak, pagpupudutan na. Tila pagpupudutan lang araw. Kastamot asigod ni bakit mo, nagmayat apalapalan. Isa mababay nakit din kada kayo nana. Awan pagbainam, tawan basol mo nakaw. Ni bakit mo ti ayan ti bidot. Hare! No, Ne, isunday ti agpukpukaw nakaw. Agawid kan, tamangan no anyaman ang ti panunutin na. Sakit masikog mo. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kang kwana, makabaso laki de. pasensya kayo manin nana. Awan ka di ti mangmangag mo si kahare! Agawa am ti mapan iti ayan na, tanday, makaungutan ni bakit mo. Alaam to day ito no agawid ka, mariisang. Ay nawaw, ugot ti sayuti mo't day tamaray. Wain maray, alaam mo, tasayang mo. Apay ngamin nga inalam amin maray. Wan ata agungot ni Lloyda. Ti kaaruba yu amasikaw. Wain maray, Na, anya kanuman ti pagpupudutan day ja babae. nasakit ti mata na ama kakitkita kadagiti mulak maray. Kaya't na nga ikatak, tamangan no aguber da bakod. Ay nawaw, nakatangtangsit mo't day ta amasikaw. Hay na maray, ugali nanti kasta. Uray mo't idisaan pa'y amasikog.
Sa bagay saanan nga epekto ti panagsikog na day tamaray. Talaga laang kiday ang managdakdakas day tatao. Talaga amang ibabayin kamot, Loida. Apay manan? Pasam da ito surat para ken ka. Naggapo di barangay hall. Anya day taya? Hindi man dana ka ni Celia akalugaran tayo. Ay nawaw, iti anya aga po kanumat? Impungot mo kanumot idi na minsan ngal daw. Day jay ti makagapo. Wen, apay mo takas jeti naramid mo? Wen ata sa bali ti panagkita na kanya. Iso anaasarak ken kwa na. Kasano sa bali ti panagkita na ken ka? Kasla adda kayat na asawan. Ay unay kan bakit? Jak ammo no nyat aramidag ken ka. Sikat ti makaammo asumango ken kwa na. Di mo namnamaan akatuan ka bay. Oh, di siya. Kabalak mo ti sumango asisyak laang ka. Nairwam akon lakay. Anya jay nadamag kaw. Naipabarangay kanuman ti masikog akarubayaw. Wen maray, impabarangay ni Silya. Ay nawaw. Apay kanumaray. Iti anya aga po ang naipabarangay. Tidamag ko, kat impungot na ni Silya, uray awan mo makagapaw. Anya? Agbalan, sanday ta akaruba, maray. Ammo na masikaw ngam kastapay laang ti aramiden na. Talaga na ito lang mutin at ikinatangsit na. Ay naapo aya. Sipud pa'y iday, aging ga ita amasikaw, kat talaga asuki ti barangay hall, maray. Dilagbain mo iti kastang aramiden na. Talaga nga awan babain na day a babae. Inton ko nadda mapasamak iti sikog na. Day tamo lang ti delikadaw. Narigat ti mapapabasol no bilang man ta dadakas a mapasamak king kuana. Ayun amaray. No adadakas ang mapasamak iti sikog na. Sigurado ada kayo ti pabasulan na. Ammom no anyat ibagbaga dagiti tattao. Ay nawaw, anya kanumanan. Suki ka kanu ti barangay hall. Anya? Makitam da ita. Awan babain mo iti pada matao. Masikog ka. Ngam maipabarangay ka pa'y lang. Anya kumaita kanya. No nagreklamo amin anak kaapam. Awanan. Naimbag ko nama. Tanaanos ti taduma anak kaapam. Iso asaan da ka at tinutupan. Una, uray masikuga. Oray masikog ka kat kabalam ti makiapa. Kasta ka de. Ay wana, awan kabuteng ko, hari. Dahil tanto ti isurom iti anak mo. Timang perhuiso iti pada matao. Agrobwata kon, tatang. Anya nga oras ti panagawid mo anak ka. Depende no anya oras amalpas tilakad ko, tatang. Kita di ka agpakarabi eh. Wen, adamot kit di appointment ko. Sa anak nga agpila iti mabayag. Timpagatang ko ken ka di mo liplipatan. Wen, tatang. Dayjay lang ka di ti ipagatang yo. Awanan na yun na. Wan anak ko, day talaang, tay sumot ti umanayan ti kwartak. Okay. Mapanak nga rudan, tatang. Alaam tapayong, taamangan numasapat itudo na. Saanan, tatang? Adda payong dito'y bag ko. Mala, agan anad ka anak ko. Ay nawaw, mabalin ka di dumundin ka? Anya? Dumundin ka tapno makatugawak mo. Ay nawaw, adupay mo ti bakanti Dito'y nga rod mati kayat ko. Kita amasikog da tao. Kastabay laang mati bagam. Naa, sikat ti adda kasapulan na. Sa ita, sikapay lang tinatangsit ngagsasao. Imbes ang makisarita ka itinasaya at kanyak. Hay, makaamu kamutan Sikat ti agadyas. Di mo namnamaan nga idundunan ka pay. Anya? Saan ka mat siguro atulang? Addan to aldaw mo kunak tumot. Saan laang nga ita ti aldaw? Inton sumaruno, makisarita kayo itinasayaat. Di kay agbalin nga awanan modo. Da kayo lang aruden ti adda kasapulan na, da kayo pa itinatangsit. Ay na, bastos mo't day ja Aloyda, tatang. Sino Aloyda? Jay masikog akaaruba ni Nana Flora Ni, masikog gaya man da jay. Wan, ngamay na, nakatangtangsit, tatang. Isupay lang, tikas day ti panagsasauna kanyak. Anya mo tinagapaan nyo. Nakaluganak ngamin itay, kat ti kayat na, dumandanak kano tamasikog. Kahit, Saan kun ngay naramid ti kayat na, tatang? ay nawaw,
Ti ko namkat masikog. Masikog nga may na, nakatangtangsit nga ro tatang. Isupay laang ti makaunget kanyak itay. Isu abinaybay akon makapaawan ganas met. Ang mga no epekto dayta ti panagsikog na, anak ko. Anyat ko da, Mabel. Ada di yung nagkinaawatan kiniloyda. Adda nana. Apay, Mike. Nakatangtangsit day ta akarubayaw. Feeling bus. Ti kayat na siguro kat agad just ti amin para kinkwana. Anya? Kastoy nga men, nana. Ti kayat na kat dumandanak kano. Uray tanalawa pa'y mo ti pagtugawan iti dayjay ajip. Kay, Gaputa makaunget amang ibaga kanyak. Jak pinagustuhan ti kayat na. talagan siya nga awan pagbaliwan dayjay tao. Tinaibaga ni tatang kanyak amangan kano no epekto dayjay ti panagsikog na. Ngam kasla sa anak amamati nana. Ay nanak kong, talaga ama nagdakdakis dayta ka aruba. Uray idi saan pa'y amasikaw kat kastanan. Suki ti barangay hul dayta. Aya, Wan, dayta ti pudnaw. Jak man amo no anya met tinagustuhan nila kay nakengkwana. no saan na akabutang ni kapitan? No saan na akabutang ti may pabarangay? Datayon ti mangted iti pagnakman na nana. Marmarwam day tatao. Kunak tupay kat kada kayo tatang. Ay nawaw, apay ka di. Nakasaritak ni Nana Flora akaaruba day ja Aloyda. Ket, anya timbaganagan ka. Talaga kanu nga ugali ni Loyda ti kasjay. Uray idi saan pa'y amasikog tatang. Kastaya. Wen, haddan to aldaw day ja babae kunak tumat. Ay, kitaan nyo anak ko. Saan kumaaday ta ti pagbasbasulan nyo? Ni tatang met, madanagan kay man ngaminan. Wan ata makapadanag mo't ngagpaiso ti kasta nga ibagbagam anak ko. Relax kay lang ka di tatang. Sa anak mo't ama nagdakdakas a tao kat. Mala, mangan kamot nga rudan. Imo na akon anangan itay. Anyat sindayo nga'y tatang. Nangyag na antim sarya iti tinula. Adda na bati di ta aparaken ka. Okay, mga anak mo't nga rudan tatang. Kasta ti plano yung aramidan kin ni Loida. Wait, Maray, but-but ngan milaang. Saan na akabutang ti barangay hulkay? Da kamilatan ti mangtid iti pagnakman na. Ay nawaw, kitain nyo amaray. Sapay masikog dayjay. Saan magkidi nga ita, Maray? Kaano nga'y maray? Urayan mi ama kapas ngay. Sumurot kanto kada kami, wife. Apay mag, Wen ata da tayo ti mga ramid iti plano may. saan nga ta delikada? Saan tayo umatkit di adang ran, Maray? But-but ngan tay laang, tabarang agnakam matay. Ay, manuabulan matan tinapalabas, sipod nagpas ngay ni Loyda. Wen nga rod nana, mabalin samutan. Mabalinan, timingan tay laang arumwar. Sige, i-text nakto nana. Wan, uren ni Mari Isang, umay tumak kanaw. No kasta, adu tayo nga rod. Wan, Ang masapol nga ag-control tayo latta nana. Ang mga numabigla kat anyakit di ti mapasamak ken kuana. kaun ang amen. Urayan tayo ang mapanmanan iti ayan ni nanang na. Sigurado ang marabyan dayjay nukwa. Ang amangan no itugtugot na ti anak na nana. Saan magkiday, taada nila kay na di tabalayda. Nay, isunday ta sumungad. Sakit adda flashlight na. Saan na tayo nga ta ang mairupaan? Sigurado asaan nana. Aguli makay nga rudan tanay. Asidagan iti ayan tayo. Anay ko! Apay na inyak po yung kanyak ti sako! Sino kayo? Kanya ti masapol yung kanyak! Anay! Ibat ang dag! Kanya ti kasapulan yung kanyak kaya! Pangasayo! Di na kumamatdangran! At da anak ko amang namnama kanyak! Tibuok ko! Anay ko! Makita yo, nagpartak ati maray nana.
Para makita no naturod pa ila ang makiapa day taataaw. Saan nga taan na purwan day jay? Danag yun ay anana isang. Saan anapurwan day jay? Kitaan nyo, nakataray tupay. Saan na tayo nga taan na ilasin? Imposible ang mapasamak day tamaray. Rabiin, saan ang makita ti rupa tayo? Sa bagay mutkit di ata inabungan tayo pa'y itisako ti rupa na. Uwan na. Mala, agawid tayo matan tanay. Rumabiin. Sigurado asap-sapulan dak matan ti pamilya. Muray siyak, agawid ak mutan. Ang mga numakaungot nila kay ko. Lakay! Ne, ano ka? Dagitawanan ba yun? Ay, nawaw. Anyat na pasamak kang kaya. Diyak ka mo no asino dagi jay at tao. Saan damat nga agsasaw, ngam kinabildak. Kita ang tibok ko, tinungpa-tungpadak pa eh. Sus, ang mga no dagiti nakaapam akalugaran tayo, tinangaramid iti kasta. Diyak ka mo lakay, diyak mat nga rod nakita tirupa da. Naimbaglaangan at nakataraya kadagos. Dagiti siguro nakaapam dagita. Himalis dalagit tiging ka. Agreklamo aki jay barangay hol lakay. Ay, nawaw. Kasano ko mga reklamo ka? Anya nga rod taramida, agul uli magaklatan, di kat katawaan da kon. Sino nga ro ti reklamo? Sigurado adagiti nakaapak dagi jay. Narigat ang maduktalan no asino dagita. Saan atunggal sulit ti barangay kat adda CCTV? May sapay, ado dagiti nakaapam akalugaran tayo. Agraman dagiti taga kabangibang a barangay. May tudom nga raw, no asino kadakwada tinangaramid iti kasta. Kas dila tangarudan. Anya nga rod ti maaramidam nga ay. Agbalbaliw ka nga minan. Di mo urayan ang maisagmak ka. Di mo urayan ang nakarkaro pa iti mapasamakin ka, gapu iti kinatangsit mo. Adda ni Loida di tabalay da maray. Adda, maray. Kahit kumusta ngay? Saan ang nagreklamo ije barangay hall? Saan ba? Awan siguro mula ang maitudo na Apapaan nakakadipay. Saan matan, maray? Dua alawasin adinak pinagsasawan, maray. Nagbutang siguro mutang. Sapay la kumaat ang nagbutang nga agpaysaw. Tapno dinan ulitin tikas ding inararamid na. Una, nang runa pa'y kataddan anak na. Nakunampay, maray. Anya nga iti isuro na iti anak na no kasjay laeng. Wen nga rod at ti baso, maray. Agkapita, kabayatan ti panagsarsarita ta adwa. Kontrolom laang ti saom, ta ang mga numangag nakigday. Saan ang mabalin ang mabisto tayo? Mayata, agda ka kanayon diti balay. Nasaya day tabakan. Ipamaysam ti atensyon mo iti anak ta. Ay nawaw, isometer aramida. Nasaya day ta, tapno maliklikam ti apa. Binilang ko kat 2 bulan ang awan nakapapang bakit. Ay ko ha? Nalawlawagan mo't siguro ti panunot mo niya. May mayatan ti kastoy lakay. May mayat ti agpupuklatan dito'y balay. Natal na ti biyang. Wan mo't ngamin. Nataltal na ka naragragsak ti biyag no awan kaapa tayo. Narigat ngagpaysaw no natangsit ti may sa tao. Tama nga no urayin da ka di tagalan. Day tapay ti may sa pagbutbut nga klakay. Ang mga numaisagmakak manen, gapo iti kinatangsit ko. Ay, nawaw! Kontrolam ti bagim. Liklikam ti anyaman ariribok. Ti saan apanang kontrol iti unget, kat mabalin ang mangitundawan no mangirugi iti riribok. Laglagi pam asaan laang asika ti maapektaran, no diket agraman ti sibubukal a pamilyam. Ngamin, no adadakas ang mapasamakken ka, isuda ti numero 1 nga apektado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw!
apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti imbaga ni tatang keng kamanong? Awan ka nung arudan ti kwarta. Kat, kasano nga rudan ti panagadal ta adwa? Ti kayat ni tatang, kat ag-transfer tayo ti pampubliko a pagadalan. Ay nawaw, jak kayat ang. Ura siyak mo't ah. Anyan tulaangan ti maibaga dagiti kalugaran tayo, kan dagiti kaadalan ta no ag-transfer ta iti pampubliko a pagadalan. Day tahamot lang ti pampanunutag. Nakababain mo ti kasjay. Kasla saan mo ngamin ama panunot ni tatang ti kasta? Huwag nga ron. Manipod itakit agtipid tayo kunanakit di. No saan ko maapimusay ni nanang? Saan ta ko mga agrigat iti kastoy? Uray pimusay ni nanang kat adalat tamot pensyon na. Ni tatang laeng ti ayan ti parikot. Nakaimimot da dyan nga ama. Sa bagay anyat klaseng amamat ti kasjay. No da kamatom ti may papaniti pensyon ni nanang. Sigurado nga ikan namanen iti dakas aka ipapanan. Itanya gapaw, asan kayo anagin Raul? Di mi kaya tag-transfer tatang. Ay nawaw, di mat na ibagak kada kayaw. Asan kaya kabailan apagadalan no iti private ti pagadalan yaw? Amuyo may, makipaspasada aklaan. At damat maaw-awat yu a pensyon ni nanang tatang. Adda ang agpaisaw. Ngam kurang dayjay para kada kayo adwa. Ti ko namgit de, kaya't maabukudan ti pensyon ni nanang. Imot. San akasta anak ko? Di kay aglibak ta amumi tatang. No kaya't yun di. Di kayat palawagan. Amumimot laeng noon at klase kayo nga ama. Nagbalinak laeng a praktikal anak ko. Tasan nga umdas ti pensyon day dinanang yaw. Manumit laeng ti mauawat ko iti binulan kay. Dayta ka na yung ti iras-rason nyo. Dayta di kagurgurak launay ka. Saan mo't gayam anag-enroll da Peter ken Mara kabagays? Talaga saanan kabagays? Ay nawaw, apay kanumot. Imbagak laeng may nga ginroll da iti pampubliko a pagadalan. Taplusan kami kumaamarigatan. Ngam di dabit nga rod kayat. Day talaang ti makagapo. Uy, kabagays. Ay, anya mo't tendagita akakaanakak. Di damot makaaw-awat. Day tupay anak ko. Kay kayat na ti agadal iti public school. No da tayo amarigrigat, praktikalan ti kasjay. Launay akabagis. Naimbag pa di anak mo, tamawatan na tirigat ti biyan. Saan damutin nga ubing? Iti kasjay nga idadda, kat maawatan da kumati adda sitwasyon nyo ita kabagis. Kaslawan ba't nga min bibiyang da kanyak nga amada? Noan niya ti kayat da? Isumit ti ipilit da kabagis. Apay yan, Peter. Apay adi kaya gadal. Na, nagipulong man ni tatang kada kayo nante. Nalaing nga gipulong urad damot basol na. Saan ama iparbeng apabasulan nyo ti amayo? Ay nawo, basol na tadi nakamot pagadalan iti kahit mga eskwilahan. Mabalin mo't ngamin nga agenroll kayo iti pampubliko a pagadalan. San kami anay ruwam iti kasdyan tay? Pribado a pagadalan ti kahit mi ti kabsat ko. Ay nawaw, kasta nga rod ti biag akayat yukin ni Mara. Day talaangan agbol-bulakbol ti ubraan nyo. Gapo tay responsable ti amami antay. Nakaimimot pa'y. Di nakamkabailan na pagadalan. Nagbalin laeng a praktikal ti amayo. Amok akayat na kayo a pagadalan. Ngamda kayo ti ayan ti pariko. Ay nawo, apay kaslabasol mi pa ita. Tila nga min bagiyo ti pampanunutan nyo. Di umot panunutan ti pagimbagan ti amayo. Akakaasi nga agpaspasada oray matutudo. Ni tatang ti pangibagaan nyo ti kastante. Ngamin, bukbukudan na ti pensyon ni nanang. Anya? Imutan na kaming tupay anday.
Agsarita tayo man itinalapat, tatang. Apay ka di anak, kasangsangpit mo lang, ngam napudot man ngamin ti ulo mang. Wana, tanalaing kay launa nga garamid iti istorya. Ay nawaw, di ka maawatan anak ko. Ammo ka nagipulong kayo kin Antinori. Iso akas di ti panagsasaw na kanyak idi nakita na. Sinubraan nyo man ngamin ti istorya yon. Ay, saan anak ko? Nung may papaniti day tabana, naibagaklaing tipudno. Walang labis, walang kulang anak ko. Naibagayo ka di abukbukudan nyo ti pensyon day dinanang. San apud no day ta anak ko? Mairanranod kayo kin mara kabsat mo iti pinsyon day dinanang yaw. Apay nga ro da di na kam kayat apagadalan. Kaya't kulaunay ang makaturpos kayo iti kabsat mo. Ngam iti pampubliko apagadalan ko ba? Iti kasta, kat saan tayo amarigatan? Amoy mo't adimi kayat agadal iti pampubliko apagadalan. Maawatan na kumamay, kas ama anak ko. Awan dadu mga arapaap ko, no di ti pagsayaatan ti biyagyaw. Tapno saan kay kumaama itulad kanyak nga agrigrigat. Awan pa'y sir-sirbiyo man. Sa dino ti papanamara, Adalakan mi kadagiti barkadak. Apay ka di? Kayat yu ti sumurot? ay saan anak ko? Nagsaludsudak laeng. Di kamit ngaminin matatao dito'y balay. Natural, awan mo't aramidak ditoy. Kanya nga tano agtisda ka laeng ngayon anak ko. Uho, jak kayat tatang. Kanyan tulaeng ngayon ti masakbayan yun no kasta kayo. Di kay makibiyang, tamo mi ti aramidon mi. Kabaulan mi ti ag desisyon iti bukod mi. Madanaganak lang amin para kada kayo. Sakit awan lalawa daga tayo. Agin-agin kay pailang ngamin. Amumi naragsak kayo asaan kami nag-enroll. Ngamin, awan pagadalin nyo, awan paggastusan nyo. Saan apod no day tanak kong? Agrubuat akon, tani, anyat orasan. Inton bigatan nga gawidak. Ha? Sino ka? Da kayo? Asino kayo? Sakdakin ko iti na ito abalay. Da kayo ti tatang ni Peter, tata. Siyak garon. Sino kaya? Pasensya kayong tata. Siyak ni Debbie. Nobyok ti anak yun. Aya. Naimbag man ta nakapasyar ka dito yung lugar may nakaong. Kinapudno na. Saan ngayon may ni David dito? Itap na agpasyar lang, tatang. Ay nawaw. Anyat kayat mo asawain. Agdin na kamin kasagasawa, tatang. Di kay madanagan, tay tisilid ko ti pagturugan na. Agdin na kayo kas agasawa. Kat saan kayo pa'y mo't anagkasal? Bay amon ta kasar-kasar aday ta, tatang. Isupay gid ya paggastusan. Agkasar kaming tong adda kwarta mi tata. Kasanon Di na no? kang pakadanagan, tatang. Tamumi ti limitasyon, may. Adda baro-aro pa nakitak nga aglablaba ijay balayo idi na minsan kabagis. Kadamot ngamin kabagis. Asino da ijay ngay? Ni Davey. Nobya ni Peter akanakam. Ay nawaw. Inyawid na tinubya na di tabalayo. Uy. Apay ngayon palubos mo nga agdan na dangay. Kanya nga ron ti maramidak. Kiti pilit na mo't kabagis. Kasanuno agsikog jay babae. Amuda mo't tag-control. Amuda ka no, ti limitasyon ta. Ay na kabagis. Ipagarupdan samot analaka ti kastangar aramiden da. Yak kaya ti agsaw. Tamakaungit na kanya kabagis. Sa anak ngamin abak ng nga ama. Iso aday ta. Awan mo't dingganda sa Italaing anakitak ang nagdalos ka iti silid mo, anak ko. Wen ata umay ni Jomar inton bigat, tatang. Ay, no. Sino mo't day ta, Jomar? Di mo ibaga nga. Nobyok, tatang. Agden na kami matan. Niya. Adda kami matan iti husto nga edad. Wen ngam kasanula ang tibiyagyaw. No saan nyo mo't nga amot agtrabaho. Kitaham ni manong mo. Awan babain na itinubya na. Nila ang mo't David tinagagit nga agtrabaho. Ay nawaw, saan mintupay apagparikutan day taba, nagtatang? Wen, saan nyo pagparikutan ita? Ngam kasanun taon kadagiti sumarsaro nung aldaw. Apay ngamin nga advance kay launay aya, tatang. Just go with the flow latang ngamin Naawat yung kaditi pensyon ni nanang, tatang. Wen, iso tinapan ko inala itay. Nukas na nga ron. Gumatang ko itinaimas sa sidan tayo.
At da ginatang ko address di kay nanak ko. Ilutom man kit day. Tinapay nga eh. At damit laeng. Kumpleto. Tapno saan tayo ang magastusan no kanayon tayo gumatang di store. Basta, iranod da kami mo iti pensyon ni nanang. Di yu bukbukudan. Kitwin mit nga men. Tunggal maawat ko ti pensyon ni nanang yaw. Kit igatang ko kadagiti masapsapul tayo. Kin may isa. Saan mo't ulay adakkel ti pensyon day di nanang yaw kay. Basta, di yu bukudan ti pagsayatan, tatang. Amok day ta anak ko. Kaano aya binukudak ti pensyon ni nanang yaw. Nukas tangag pasyudada kisa anak tupay amangan iti naimas ijay. Tapampanunutin kayo iti kabsat mo. Jak kayat asyak laeng ti mairanaw anak ko. Mano ti pension day di anti aya? Jaklam mo naman basta adda. Dakkel wano? Dakkel siguro Sana pag-interesan ni tatang kung saan nadakkel. Apa na sa lutsud mo rin Awan matkit di. Nangag ko lang ngamin nga iso ti pagsasaritaan nyo itay. No maminsan mo't ngamin ni tatang Ha? at da ilimlimang na day siya dahagas ng ugali. Kas itian niya. Nalipatam ka di tinay-bagakin kay di. Ni tatang ti makagapo, no apay asaan kami anakaturpos iti kabsat ko. Nukit kitaak ni tatang nyo. Maasyanak launay kankwana. Makipaspasada mo lagayam. Talaga adi nakabailan ti agbayad iti pribado a pagadalan. Di mo man kanunungan ti ugali ni tatang akas dyan. Ibagbagak laeng noan niya ti makitkita. Alam mo nin, aguli magkan. Amangan numanggag ni tatang tay bagbagam. Kat panunutin naman nga iso ti usto. Sigurado nga agpalakpak dagiti lapayag na. Anya ngay meter aramiden dagiti anak mo ijay balayo kabagis. Awan na kabagis. Di talag silsilpon kin maturaw. Ay nawaw, ibagam ngamin atag trabaho damod. Diyay nobya ni Peter. At na trabaho na. Di talo tewan pa'y. Ibagam nga agtrabaho damod. Saan nga umdas ti pensyon ti asawam apagbiagan nyo? Nang runa numaadaan danton iti anak. Ipagarup na siguro adakkel ti mauawat ko a pensyon kabagis. Ipakitam ngamin dagiti resibo. O red na resibo. Agdwa-dwa dalat na lagi dyan. No kayat da, di isuda ti ibaon mo nga agwidro. Si kalatta ti amada, iso anuan niya ti desisyon mo. Agtungpal da kuma, nang runa no para mag iti pagsayaatan da. Manula ang matgayam ti pensyon a maaawat ni tatang yo. Awan pa'y 5,000 iti makabulan. Apay, imbaga na ka? Un, napagsaritaan mi ngamin itay. Patpatyam mo ni tatang. At damot impakita na aresibo kanyak. Panagkunak kat saan nga agul-ulbud day jay. At dalakid di limlimbang na Ay nawaw, no siyak tisi ka, agtrabaho ka mat ngamin Peter. Saan ko maati pensyon ni nanang mo tinamnamaam tanapigsa ka pa'y mat. Kan may saan nga umdas day di apagbiagan tayo. Nalaka nga rod trabaho. Ay nawaw, anya nga rod ti kayat mo. Day talaangan agil-ilad kan mangmangan ter aramida. Narigrigat latamat ano awan trabaho. Ay, awan mo, hindi bay. Inakaran na ka ni tatang. Ay, pangaasiyo adwa. Di kaya gapa. Nakababain ka dagiti karuba. Awan man masidan. Awanan awan mo't maigatang. Ni tatang ngay. Nagpasada manen Awanan ti pensyon ni nanang. Naibusan. Naibusan ti impaduli ni tatang kanya. Kasano nga rodon day tanga. Panagkunak kat nasken nga agtrabaho tayo umutan. Saan mabalin anam namaan tayo ti pensyon ni nanang. Kanti mapaspasadaan ni tatang. Nang runa pa'y kat adamatan anak ko. Ni manang mo, Debbie. Masikugmutan. Day tanga rod manong. Naamiris ko asaan a responsibilidad ni tatang timang biag iti pamilyata manong. Naimbag kang kaata adan ni manang Debbie a katulungam. Siyak ngay, pinanawan da kami matan ni Jomar. Sa dino ti papanan nyo iti apaw. Mangisursurak man iti lako tatang. Anya tala ko maya. Homemade banana chips tatang. Day tati inyag ti kasinsin mo itay. Wan tatang.
Ibatim lang ti apok, tasyak pa lang ti mga awir kin kwa na. Saan kayo nga agpasada? Nagpasadak ko ba? Ngam kaasimot tapok, amayin initan no itugot mo pa'y laeng. Sigurado kayo ka di, tatang? Wayne, sa anak abak nang, iso aday dalatan mga awir iti apok, tamok ama itulong kin ka. Ay, agyaman naklaunay, tatang. Di kay madanagan, ta sa anak ang mabayagan. Gidaduma dito'y, i-deliver ko laangan. Mala, agan anad ka anak ko. Damanong kin manang mo nga eh. At da trabaho ni Manang Debbie, ni Manong Peter, at da napatag-apag nana. Ti anak mo ngay. Aw-awiran ni tatang, ante. Lukas ta. Isugaya man ti mga awir iti apo ko na. Italaang, ante. Isu tinagboluntaryo. Makita yu day ta pa nang ipatag ti amayo kada kayo. Wen, ante. No siyak ti sika, agbiro kalaangan iti pagaplayam kaanakan. Sikan ti agtrabaho, tanitatang yu ti mga awir iti apo ko na. Ipadas ko ano umanugot ni tatang, ante. Umanugot day jay nakong, makisarita kalaan na saya at kankwana. Man nakaawat mo't kat ti amayo. Ayun gayam, ti ama ti anak mo ngay, anyamot tin ti damag kankwana. At da kanumot kan sa bali akadendena na, ante. Anya, ay, di nantupay maitid dagiti masapsapul ti anak yo. Iso ajakon pagan ano ti agchat king kwa tama istresak laang, ante. Pagadalan nyo day ta napasama kada kayo. Natangkan tuma ngamin ti ulo yu kin ni manong mo idi. Di yu dengdenggen ti maibagbaga kada kayo. Adtaw ni. Si kamanin ti mangidulin iti pensyon ni nanang yaw, anak ko. Ay nawaw, da kayo latan atatang. Alam kid din. Itid mo ti bingay ni manong mo. Tapnoan may bagbaga na. Uray si ka. Alam mo tin ti bingay mo. No siyak, uray sa anan, tatang. Syakit di ako matimangtad iti kwarta kada kayo. Tada kayo ti mga awir iti anak ko, kabayatan ti panagtrabaho. Simbangpot kamot gaya man, Mara. Itay pa'y amanong, kumusta nga iti inaplayam at trabaho? Uwin nga raw. Naawat ka kadimot laeng, anak ko. Sa anak nga rod anaawat, tatang. Parikot ko itan no pagtrabahwak. Nasken nga gurnong kami. Iti kasta, at dagastusin mi nagpas nga ni Debe. Kasano nga ruden day ta? Ipadas ko lang ang tagnegosyo, tatang. Anya negosyo nga eh. Mangila ko ak tumot iti taho. Puto kanda dumapay. At da pagpuuna, manong? Pagpuunak pa lang ti sweldo ni Debe, ah. Ti pensyon ni nanang yaw. Mabalin a pagpuunang pa'y dayjay, anak ko. Awan pa'y matkid di pa kausaran na. Kumusta ti panaglakom iti puto, manong? Adalatamot gimatang. Makapabannog si ka. Oray siya, mabambanugak mat iti pagtrabahwak ita. Ay, narigat ti trabaho ijay, ta dishwasher laang mat. Naimpangag ta siguro ni tatang iti. Santang agrigrigat ita. Wen nga rod, no nagadal ta iti pampubliko a pagadalan, adda kumamat nalpasta. Santa ko maamarigatan nga agaplay iti trabaho, ading. Ay, agpaisutan ako na, manong. Nagrigat ti kastang. Datamot laang ti agdusdo sa iti bunga dagiti bidot nga aramid ta iti. Awan daddo maapabasulin ta. Ngamin, nagbalinta man naging bubukod. Saan ta pinanunot ti rigat ni tatang? Kanayon ta pa'y idingap apaan. Ti kasayaatan laangan nga aramiden ta ita. Kat ti aggagat, tabarang makaurnong tamot. Saan pa'y mat siguro anala daw ti amin para kadata? Saan pa'y anak ko? Tay kunada nga raw. Habang may buhay, may pag-asa. At daakla dito, ino kasapulan nyo titulong ko. Agyaman kami launay Taore aglablabas kami, kat nasaya at kayo latakada kami, tatang. Gaputan na patig kayo, adwa kanyak, anak ko. Ay, nawaw! Saan nga amin akayat wenno daw tayo kat maited dagiti naganak tayo. Adda dagiti gundaway alimitado laeng ti kabaalanda nga ited. Gapu iti kinarigat ti biag. Isu nga agbalin tayo kumamet aman nakaawat. Saan laeng atibagi wenno bukod tayo apagragsakan ti panunutan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti bagas, Renato Lakay. Awanen maisaang. Ay nawaw, apay ang masapul nga ibagam ganyak. Gumatang ka dita store Kasano ko maagumatang da tao, kat awan mat kwarta ang maigatang. Ag per kilo ka pailaeng ano iso ti umanayan ti kwarta. Kurang dayje ama iper kilo. Singiram laangan ti bayad tinateng, ta iso ti igatang ta. Ne, aguray pa'y mat Apay nga aguray pay laang, kat awan nga ruden maigatang iti bagas. Bayam pailaeng tamaurnong ijay. Anya? Umutang ka laangan iti bagas ala ako ni Nana Linda. Ibagam abayadan tanto no makasingir ta. Nakababae ng ti umutang ken Nana Linda. Man nakaawat mo ni Nana Linda. Basta ipalawag mo anay imbagken ko ana, baka... Naimbag abigat yo, Nana Linda. Kastamot kan kanakong. Anya ti umay mo gatangan. Mabainak launay kada kayo. Ngam no choice mat ngamin, Nana. Ay nawaw. Anya day jay aya. Amangan kunak numabalin apautangan na kami paylaang iti bagas, Nana. Half kaban ka day. Wen kumano okay laang kada kayo, Nana. Tinapatag kanya kat agbayad kayo iti kabiitan a panawon. Wen, Nana. Agbayad kami no makasingir kami. Saan kayo pa'y gayam ang nagsingir? Saan pa'y, Nana? Tapno maurnong kano ko na nilakay ko. Ala, agpili ka nga rod dita no anya abagas ti utangem. Tailistak pa'y laeng ditoy. Agyaman aklaunay, Nana. Awan anyaman na nakong. Day talatan kalakaan ti utangek, Nana. Nakasingir kayo ka din, Mari Jocelyn? Saan pa'y nga rod, Mare? Ay nawaw, apay asaan pa'y kat nangina tinateng itamare. Wano, ornungan nyo. Isumat ti kayat nilakay ko. Madimot laeng no maur-urnong mare. Amangan no mayadjust to ti presyo no kwa. Nilakay ko mo ngamin ti masursurot, Mare. Da kayo ngay, Mare. Nakasingir kayon iti supplier yo? Nalpasan amare. Mayat ti presyo. Naimbagkit di ata na tiyambaan tayo ti mayat a presyo. Makabawi tayo matlaangan iti adu-alugi tayo. Naimbag kayo pa'y, Mare. Motoryo day jay? Un mare, iso day tati may saan ang igatangan mi iti bayad tinateng mi. Naimbagla a pag-service numapan kami ijay garden. Sapay la kuma at amayat mati presyo no agsingir kami iti supplier mi. No adda konsensya ti supplier, awan pagdanagan nyo mare. Ngem no naranaan nyo ti supplier arupat kwarta, dayjay ti parikot. Ngem saan mat nga agpapadakit di dagiti supplier. Anya ti planom ngay. Ay nawaw, plano para iti. Dua abulan nun ti bagas nga utang ta kini Nana Linda. Agsingir ka man kit di, tapno makabayad tamutan. Agapapurakan samot bakay. Wen ata madimot laang no maurnong lakay. Ang mga no i-adjust dati presyo. Saan mat siguro? Ay nawaw. Nalipatam ka di tinaurnong anatang tayo idinapalabas atawan. Binarat da uray mayat ti presyo. Ala, agkalmakan. Agsingirak intun bigat matlaang. Kasta nakababain matlaang ngamin kini Nana Linda. Agasam jed dua abulan asaan taan nakabayad kang kuana. Naibus paikit din ti bagas nga inutang ta. Ay nawaw, kunaklakit din o sino ti baro asumungad. Si kamot gayam pare rin nataw.
Si kakit di mo't pare. Pugtuak paray, agsingir ka ita. Wen pare. Agpasyudadak man, tasingirek ti bayad tinateng mi. Kunak to, Mike. Bareng adda masingir ko ah. Adda da ita paray. Nangina tinatang itakal. Natsambaan tayo, ti mayat apresyaw. Wen, ngam saan mo tamay may sa atao ti supplier tayo? Ti presyo latta ti masurot paray. Nadaman diferensya ti presyaw. Kat sigurado basit laang. Sa bagay mo't gindi ah. Sige pare, agpatuloy akon. Una, tapno di ka mo't lamataktak paray. Sa dino kano ti papananday di arenato? Agpasyudad ka no, Mike. Bakit? Agsingir? Wan, Isumot lagayam amayat ti purmana ah. kas jay mo't atalaga ray jay no panagsisingiran. Bakit? Iso nga oray saan na nga ibaga ti papanan na, amuklatan. Kat si Kangay, kaano asingiram ti bayad ti naipawit anatang idi Lunes? Inton umay asabado, bakit? Mangipaw ita pa iti maminsan. Tapno manayunan. Okay. Ti planong nga aramiden ta ije garden nga matuloy ka de. Wen, bakit? Agmula tamanan. Tapno adda ila ako ta. Barang matsambahan ta ti met apresyo. Sige, sumurot ka nga rod ije kusinan. Tamangida sarak iti kaninta, lakay. Nasaya at mat, ta sinong batam ti awag ko. Itay pay nga awagang ka, ngam di mo matsungbatan. Kuwang amin, bakit? Anya mananday ta ako ah. Sa dino ti ayan mo, katrabien. Awan samot kan plano nga agawid. Adak dito anda kasinsin Mario, bakit? Anya? Apay nga adda ka dita, kat ti pakadam kanyak, agsingir ka. Unexpected nga rod, bakit? Unexpected tarupam. Ti bagam kay day, plano mo ti kasta. Kita ang mga numaibusan ti bayad tinatang. Sa anak pa yan nakasingir, bakit? Agsingir at tulangan o agawid aklita. Kaano nga ruti pa nagawid mo dito eh? Makitan tuman. Sa anak pa asigurado. Ay nawaw, kasano nga rodin ti trabaho ije garden? Sikapay lang man ti makam mo, bakit? Mangtudak langan iti gunggunap. Ay, pangasim agawid kan. Di mo ibaga ang makalawas man ng dayta bakasyon mo. Kumusta nga Mari Jocelyn? Mano tinasingir nila kay mo? Jak amo mare. Ay nawaw, apay adi mo amo Mari. Jak amo tawan pa'y mat anagawid. Idi pa'y na minsan nga aldaw ang nagpasyudad day jay Idi pa'y na minsan nga aldaw, ngam sabali tinagturungan na mare. Napan iti ayan ti kasinsin na. Ngam nakasingiran. Saan kanupay mare? Agsingir tulaangan no agawid ka no. Husto Mari. Narigatan, ang mga numailawan na ang maigastos. Marurudak nga rud mare. Tinapatag at kumpleto ti yawid na abayad tinatangyo, Mare. Ay, ipadas na ti agulbud kanyak mare. Makita na ti sapsapulan na. Sa anak pa'y ang makabayad nana. Nay, kunak man no nagpasyudad ni Renato idi na minsan nga aldaw nakaw. Wan, tagsingir ka no. Ngam aging gaita, awan pa'y mat anagawid nana. Ay nawaw, day talaang i-message mo ang mga no nakasingirang katila pangigasgastusan na iti kwartayo ijay. Na-text ko matkit din nana, barang agawid dun. Sapay syudad day jay, ado ti sulisog ijay. Day tangarud nana, sakit ado ti mabasbasak, kan mangmangag ko ang madukdukutan. Aduda nga road, nang runa ijay syudad, no napanda na inom dita, kat nabartag da, ang mga no itaraydan ti bayad tinatengyaw. Ay, makapadanag nga rud nana. Sa anak pa yan nakaturog, iti kapapanunot ko. Itala ang anapanunot mo ti agawid Malas, bakit? Malas te. Binarat da tinatengta. Anya, kasano napasamak dayta, kat nangina tinateng ita. Dakkel tupay tinasingir da maribebang. Wana, ta sa balimot nga roti supplier dagi jay. Dahito lang ti bayad tinatengta, bakit? Day talaang? Wan, bakit? Kurang pa may bayad iti utang. Ti resibo ngay. Diyakon inala iti asar ko, bakit? Ma-stressak iti dahil supplier ta. Barat law na imot. Agpaiso ka dit ay bagbagam, wano? Agras-rason kalaang. Agpaiso, pudno ti bagbagak. Di oras siya dagpasyudad, tada kayo tagsarita iti supplier ta.
Kas iti sigot a supplier tagayam day ja bakit? Rupat kwarta. Bayata kunti inutang mi abagas nana. Ay, kamaudyanan na. Makabayad kay mutlaangan. Pasensya kayon anana. Italaang nga agbayad kami. Simangpot ka din nila kay Mau. Wan nana. Ay nawaw. Apay nga rod akas tati itsuraem. Madlaw analiday ka na kong. Kasano mo ngamin nana. Manula ang tinayawid nila kay ko. Anya, kasano ana pasamak dayta ket nanginamot tinateng. Natsambaan nyo timayat apresyo. Wan, nangina tinateng. Ngam binarat kanumanan ti supplier me. Kanayon laengan akas ta tunggal agsingir nila kay Mau. Wan nga rod nana. Binarat nga ta ti supplier, wenno addala sa bali anang igastusan na itibayad tinatengyaw. Uray siyak nana. Agdwa-dwa akmet. Kasla imposible meten no kanayon abaratan da. Agimbestiga ka na kong. Imposible at talaga ti kasta ang mapaspasama. Mabalin ka ding agsarita tamare. No awan aramidem ita Awan medket di mare. Rest day mikin nila kay ko ita. Anya ti pagsaritaan tangay. No okay laang keng ka. Mabalin a makita ti resibo tinateng mare. Kita akla ko mati presyo. Ay nawaw, para iti anya mare. Wen ata simangpet nila kay ko nagsingir. Kahit, Binarat ka no ti supplier mi tinateng. anya, binarat damanan. Wen nga rod mare. Manula ngay tinayawid nila kay ko a kwarta. Ti resibo ngay mare. Di na kano inala tamaasar launay ti supplier mi. Ang mga no iso ti ayan ti parikot. Saan ati supplier yung mare? Kasaritak ko mati supplier mi. Ngam jak amo tinagan na. Uray ti istol number da. Jak amo. Tasaan mo't nga ibaga nila kay ko. Ay sus mare. Ang mga no agul-ulbud meten nila kay mo. Ang mga no rason na laangan dayta. Mutoy mandagi ti resibo tinateng ta fortun lakay. Ay nawaw, an-an mo ba kay? Adda ni Mari Jocelyn di Tasalas. Kaya't nakano ang makita ti presyo. Apay ka numay? Wen ata binarat kano ti supplier tinateng da. Sakit adumot ti inlako da ngam ti inlako ta. Ang mga nagululbod ni Renata ba kay? Day tapay ti maysa lakay. Saan tay nga amo no ti supplier da wenno nila kay nakit di ti parikot. Kita ang miti drawer. Di ta tinang idulinak kadagi ti resibaw. Makitkitam dagiti a resibo Renato. Ay nawaw. Resibon samot tinateng da fortun day ta. Wen, agpadala ang matimula tayo. Supplier lang ti saan. Ngam kita am ti diferensyada. Ne, nangina ti pinagbayad ti supplier da Agpudno ka man kanya. Talaga ka diya binarat ti supplier tinateng tawin, no? Ay nawaw. Mamin ano ayang ibagakken ka apod no ti ibagbagak. Nalipatam samutin asan amay may sa at tao ti supplier tayo. Natural. At dala ta diferensya na dayjay. Ited mo nga rod kanyak ti contact number ti supplier ta. Siya kun ti makisarita ken kwa na. Awanen indilit kon. Saan tamot laangan nga agpasupply jay? Anya? Kan may sa, saan mo't laang agpaabak dayjay? Iso abay amon. Agkita ak tulaangan iti sabali a pagpasuplayan ta. May sabar asabun man, nana. Day talaang nakong. Wen, nana. Mabiit lang ta mga laak. Urean niya dito yan. Data surflatan, nana. Oh, ayun gayam, kumusta ngay? Nagpudno nila kay mo. Saan nga rod, nana? Nung nga ta kasaritam ti mismo a supplier yaw. Saan kumat nga amo ti pwesto na, nana? Uray contact number na. Saan akayat ni Renato nga ited kanya? No kasta nga road. Amangan no agul-ulbud nga agpaiso nila kay mo. Amangan kit din no adda sa bali anang usaran na itibayad tinatengyaw. Patpatsyak nga mindag iti ibagbaga na idikot. No ibaga na abinarat da, saan kumatan adawatan ti resibo. Ta syempre, asawak dayjay. Dakkel ti panagtalag ko kung kwa na, nana. Isu at ti adday ti panunot na, kat nalaka amayalis ti alipuspos mo.
Saanin ita, tagimbistiga ako nana. Saan anasaya at ti kastoy ang mapaspasama? Alay ko! Oh, kitaan nyo ang madamatiinan na ti tao. Agkabil kay pailaang mat. Anya ti kayat asawan daytoy? Ah? Anya day taya? Ay nawaw. Agin di ammo kapay lang dita. Amok nga ammom no anya daytoy. Ah, nangalami ti day ta. Iti bulsa ti pantalon mong enlabak ah. Ah, anya? Saan da maggayam abinarat tinatang alako ta? Naglawag amayat ti presyo iti daytoy a resibo. Nangip-ipan nam iti kwarta, ah? Ko bakit Talaga nga ulbud ka? Iraman mo pa yan ti supplier ta iti kalukwam? sana kasta bakit? Adal emergency Saan nga siya ti ulbudam kung aktumat? Oh. Iruan mo ti bayat tinatenta, no kayat mo atulungan ka pa'y. Ammom anarigat ti agsapol iti kwarta? Kasta pa'y lang ti aramidam mat? Unlakay, inulbudan na kanumit ni bakit na. Naglukaw, daya pare Renataw. Ang kasano na duktala ni Jocelyn. Kat saan lang amo ti supplier da. Namin ano nga inlibak ni Renato. Ngam nakita ni Mari Jocelyn ti resibo iti bulsa ti pantalon na, idilinabaan na. Ay nawaw, nagturudan dito pare Renataw. Ngarod ti adda siguro iti panunot na kat saan amaamuan ni bakit na. No kasta nga raw, idi pa'y akas tatar aramidan na. Una, kanayon kanumit akas di ti ibagana ken bakit na, nukas na nga agsingir. Anyan ti kasta galad ti asawa. Di na panunutan na mabambanlugmot ni bakit na ngagtrabaho. Managim bubukod nga rod. Pangus-usaran lang ata kadagiti kwartana. Day tati saan tayo nga amulakay. Adda siguro bisyo na asaan tayo nga ammo. Ken, anya pa lang tar aramidom dita. Apa di kag sagana. Kat amumot nga dama aramid iti garden ita. Asino tinang ibaga kang katulungan ka pa'y? Ay nawaw. Agasawa ta nga rod. Rumbang nalaang agtinulong ta. Agtinulong? Una. No trabaho, ibagam nga agasawa ta, iso arumbang nga agtinulong ta. Ngum no pa nagsisingiran, bukbukudam matibayad tinatang ta. Anya nga rod ti plano ita. Agkita kalangan iti tangdanam. Tano siya, busy akmat amakitangdan, tapno adamot kwartak. Iti anya aga po ang makitangtan ka. Kat adda nga rod trabaho tayo ti garden ta. Garden mo lang ah. Manipod ita, agkanya-kanyatan. Di bale, tawan pa'y matkit di anak ta. Da kayo matgayam ti pakipurpurdiyaan ni Jocelyn. Wala na, maikalimang aldaw na ita. Husto matkit di tapno addamot kwarta na. Wan nga rod na. Narigat no kanayon nga ululbudan nila kay na. Pudno launay tanakunam na kong. Ni Renato mo nga main. Bagi na laang ti pampanunutan na. Nalabsan mi iti garden da itay nana, kat agmay may sang agtrab-trabaho. Husto mo't kit day, tapno adda pagnakman na. Asino mo't nga iti mayat nga agbannog, no awan ti gunggunana. Bukbukudan na ti bayad tinatengda. Di bukudan na mo't ti trabaho ijay garden da. Launa anana, no di nakabailan ti mang tangdan, sulwan na ti trabaho. Ay kat kapilitan Ay anya nga minon tigatangam na kaong. Tinapay na, talo abalkot laang. Mala, agpili ka dita no anya ti kayat mo, tay isupot ka. Nana, may salata man ang sardinas. Narabyan ka man Una, tasyak lang ang tagtrab-trabaho iti garden me. Saan mo ta na tumulong ni bakit ko? Talaga asaanan tanasakit tinakam na ka. May barbang nga rod ti kasi nga aramidon na nana. Ti agasawa katrumbang laang nga agtinulong. Dahil ti dinar aramidon nana. Di na amo ti tumulong kanyak. Ngam naman naging bubukod ti maysa. May mayat lakta no agkanya-kanya ta. Anya? Si kantumot ngamin, luklukwam ni bakit mo. Saan anasaya at tikas jay agalad ti asawa, Renato? Pangasim ka di at tulungan nakmat iti trabaho bakit? Awan mo't mayat amakitangdan kanyak. Amangan ka no saan ko nga itid titangdan da. Ay nawaw, parikot mo matanday ta ah. Please mo't bakit? Tulungan nak ko ma. Ay saan ang mabalin?
Anya, Adda pa kitang danak ita. Makaammo ka matan iti garden mo. talaga ka di atinak mapakawan. Uray mapakawan ka, awanen. Awan pa nagtalak ko kung ka no kwarta ti saritaan. Itat ko amin ti bayad tinateng no agsingirak manahin. Nalaing kalaang mat nga agsaw. Anya, Amok nga agpatinggalaang mananday ta iti sao. no ipanagnagkukin ka nagbalbaliwak. Mapakawan nak nga ta. Depende lata ah. Ngam no ita, talaga nga awanan pa nagtalak ko kung ka. Agnanaad ta nga agpaiso iti may sa abubong. Ngam iti kastangar aramidem. Kasla saan tamat nga agasawa. Agbalbaliwak kung bakit. Promise, ipanagnak ko day taking ka. Iti kasta, mapakawan na kon. Ay kat aramidem ah. Saan la ang aday ta agsao iti inuulbod ti paglaingam. Ay, nawaw! No di mo amo nga ipatag ti panagtalak ti asawam, dumtang tu ti kanito a mauma, kat di na kanto matan tulungan pa'y apulos. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hello, Manang Flor. Pasensya kan ading ko. Italaan na kaawagak, tabisi akmat iti trabaho. Ay nawaw, okay laang manang. Maawata, taadakat nga rod trabaho. Aywan gayam, nakasarita kun ti akin kuko iti dag-agatangem. Anya nga'y timbagana. Mabalin nga itad mo kanyak ti contact number na? Siya kun ti nakisarita kang kuana para kin ka manang. 500,000 kanuday jay, ngamayat tapatag kan nalawa manang. Si kangarudan ti mangilakad para iti titulo na? Wen manang, siya kun taamok abisi ka dita abroad. Di bale, taadamat ti kunada nga special power of attorney. Alaman nga rod ading ko. Agyaman ako nay Ayun gayam, awan tawar na di 500,000? Tinawarak, ngam awan kanu manang. Last price kanu daytan. Okay nga rod. Ipawid ko ti bayad ti daga. Tasi kamot ti makaam mo amang ilakad iti titulo na para kanyak. Siguradum laang nga awan ti agbalin aparikot, ha? Wen manang, awan pagdanagam, tasyak ti makaamo iti amin. Alaam tulaangan ti titulo kanyak numalpas. Okay. No ipawid mo ti pagbayad ko, nayon na matlaangan iti gungunak amanang. Di mo liplipatan, takasapulak mat ti kwarta tapno mailakad ko. Anya di 500,000 amang mangag ko. Ay nawaw, kwarta anya kumapay ngay. Apay a 500,000 ti daw-dawatem. Kat 250,000 laeng kanumat ti panangila ko day ti day adaga. Nakadamagamat at 250,000 laang dayjay. Ti mismo nga akin kuko Asino kumapay? Di mundakdakamatan iti uray asino man, ti maipapan iti day taabanag, Jerry. Na, pagkwartaam ti kabsat mo. Agasum nga ito 250,000 aganan siyam. Adda kwarta ni Manang Floran niya, kabailan na abayadan dayta. Na, di ka makonsensya ti kastangar aramidam? Apay kumaama konsensya, kat kwarta daytan. Di mawat ka lang arudan iti gunggunam? Ammom Jerry, easy money dayto yun. Manuabulan nga itrabakwam dayta 250,000 ngay. Numaamuan ti kabsat mo dayta, amangan no gumuran tuken ka. Saan na amaamuan no agulimak ka? Di bali tawan mat ti komunikasyon da iti akin kukwa.
Ginatang gayam ni manang mo Flor ti daga nga ilaklako datene. Wan, Uncle. Kahit kumusta nga yan? Nailakad mo ka day, nagitinas ka na mailakad. On process pa ilaang, Uncle. Nasayaat mo't nga raw, no kasta. Maya, tanapanunot ti kabsat mo. Pagpatakdiran na siguro dahi ta iti balay na. Day tatijak amo, Uncle. Basta tinakunana kat gumatang ka no. Maya, ti lokasyon dahi di adaga. Launay Uncle. Aywan gayam. Kaano agbakasyon ni manang mo diti Pilipinas aya? Inton umay atawan pa'y siguro, Uncle. Lay, nabayag mo't asan anagawid. Wan nga road. Makumikom ngamin iti trabaho na iyabalasiw taaw. Dayto yun ti daga aginatang mo, Manang Flor. Ay na, agyaman naklaunay ading ko. Naglaing kan nga agpili. Aywan gaya, Manang. Addan di titulo na ije balay. Alaam tuno kwa. Anya nga minun ti planom iti dayta adaga, Manang? Pagpatak direkto iti balay ko ading ko. Ada budget mo, Manang? Ada, ngam na yunak pa'y. Ada pa'y nga rod planom nga agsubli ije abroad. Kapilitan Uray jak kayat, no choice. Manulaang mat nga iti sweldo dito'y Pinas. Kurang dahi apagbiagak, uray singgulak. Iti kinangina ti magatgatang ita, kat talaga akurang ti minimum wage dito'y lugar tayo, Manang. Iso amay mayat lata ti agabroad. Masapul laang nga aganos da tao. Baga anak tuman no agpatakder ka iti balay. Tasyak tuman ti makaam mo, Manang. Nakaumay ka mat, Manang. Pudno ka di tinadamag ko, Berta. Ay nawaw, anya tinadamag mo, Manang? 250 kanumo laang ti panangilako da iti daydi adaga. Ah, ay kwa, Manang. Asino tinakadamagam? Di mon saludsudan no asino. Basta da nang idanon kanya. Ti kayat ko amaamuan ita. Ket nupudno tinadamag ko. Uwan, Manang. Agasem man dayta. Siyempre, narigat mo ti makisarsarita kan mangilakad iti papeles. Di mat nang tedak pa'y iti gunggunam. Wan, ngam kurang dayjay, Manang. Ay unay kan. Uray siyak akabsat mo. Ulbudam pa yan. Mabalin mat nga ibagam iti nasaya at kanyak. No kayat mo anayunak ti gunggunam. Dakdakkel pa'y kit din tiganan siyam. Ngam tigatad ti daga aginatang ko. No dakkel unay kang kadi, si kalata kuman tinangilakad kan nakisarsarita. Apay, nalakaayamat ti trabaho akas jay. Anya? Anya di nadamag ko nga dadiyo nagkinaawatan iti kabsat mo. Kasanumot ngamin, Uncle. 250,000 lang gayam ti bayad ti daga. Ngam 500,000 ti siningir na kanya. Ay nawaw. Agasem mo ito 250,000 na diferensya na. Day tangarod, Uncle. Sa bali pa'y manan ti dinawat na agungguna na kanu. Di dubli-dublay. Ha? Anyan ti kastagalan ti kabsat. Saan mo't adakas no dumawat iti gunggunana? Ngam saan kumamot asubra? Ay, day tangarod, Uncle. Namimpinsan anapukaw ti panagtalag ko iti kasdyeng inaramid na kanyak. Agasam ngay day jay. Naaramid na tinagulbud kanyak para laang iti kwarta. Awan ka di timpakita na resibo kan ka. Awan, Uncle. Titulo laang tinted na kanyak. Siyakmat, gaputakabsat ko jay tao, nagtala ka kankwana. Jak impagarup agun-gun dawayan nakmat gayamun. Day tatirigat na nurupat kwarta ti may sa tao. Iso nga inton agpaarami dak iti balay ko, da kayon tulaangan ti pangitalkak iti amin, Uncle. Ay, abangan no da maibagat ti kabsat mo. Tinapatag ket adda papanan ti kwartak, Uncle. Narigatan, amangan nukupitan naktumanon. Nagsumlin ni Manang Florida abroad. Ngamsan kayo pa nagpinnakawan? Awan na sakit abakrang ko lakay. Ay nawaw, si kalangaruden ta da basol na. Anya nga rutim aramida.
Kat awan kanu nga ruden pa nagtalak na kanyak. Wana, tadakkel unay matiganan siyam iti daga ginatang na. Pagyamanam tasanda ka siningir. Sa bali pa'y manintinted na agunggunam. Naa, Awanen, agraman balay nga ipatakder na, ni Uncle Lucas kanu ti pangitalkanan. okay lang kanyak. Di bali tadakkel mo tinaganan siya iti daga ginatang na. Awan konsensya mo, kabsat mo tayo jay. Ngam kastapay lang mo, taramidam kan kuana. Saan taman nga minin apagsaritaan ti maipapan iti dayta abanag? Nalpasan dayta, isong ag-move on tayo matan. Dakkel mo gayam ti balay nga impatakder day a floor. Wan, kanakan. Isorti ng pili iti disenyo. Mano ti budget na ditangay. Dakkel mo ta. Napadan ti manu aribo. Damo gayam kwarta na ka. Sakitin na launay ti 250,000 aganan siyak iti daga ginatang na. Saan lang ngamin akwarta ti saritaan dita, nakong. Agraman pa nagtalag, ti kapsat mo kang kakit natadaalan. 500,000 kanuman ngamin, ti imbaga mapriso ti daga. May mayat no tilangan gungunam timpanayon mo. Nukas ta ti inaramid ko, umanugot nga ta. Nayunan na nga ta. Man nakaawat ba ni manang mo, Flor? San nga imot day jay? Basta di ka mo ngamin aglablabos Nagawid gaya man ni manang Flor Berta bakit? Hindi pa'y kalman Aya, Wan, sa anak laan na pan ije balay na ta masarutak. Agpapaskan ki di kanupay inton Lunes. ay kat mapantayo Kasarot ko ti mapan. Adaman ti tricycle, saan tayo ang magmagna? Ay, makitan tuman. Ammom asikati nagkamali. Iso asaan kaya nagkinaawatan iti. Kat ita, sika nga rod tagpakumbaba. Sika ti agpasinsya keng kuana. Anya? Alangan mo nga iso tagpasinsya keng ka. Kat iso ti binikti, ma'am. Ammo ka di da Berta nga agpapasken ka ita, Flor, kanakan. Wan, Uncle, naibagak mo't kadakwada. Nasayaan mo, no kasta. Tapno awan may bagbagana. Wan, Uncle, uray kas jay ti inaramid na kanyak ide, imbitado dalat na. Talaga nasaya at ti panagpuspusom kanakan. Iso ang mabimbindisyonan ka. Siyempre mo't Uncle. Ha? Le, simbang putun ti baboy. Panawan ka pa dito, tumulong ak iti mga ramid. Sige lang, Uncle, tailepas kuman mo't kar aramida ditoy. Ayun gayam, daan ti mayat ngay, makaumayda. Wan, makaumayda. Ngaminton madamdama, tanasapa kanupay. Nasayaan mo't ta nakaumay kayo, Nana Selma. Ay, wen, balasang kaw. Imaya, tapno malanitan man magtibibig kaw. Ayun, anana. Adain supot ko akar ni Ijay para kada kayo. Nay, apay ngay anang isupot ka pay lang, kat nanganak nga rudan. Wen ata sobramot, Nana. Ayun gayam. Pudno ka di tinadamag ko, asaanan ada kayo ti caretaker da amor. Saanan, balasang kaw. Saan da ngaminan akasapulan ti caretaker, taagawidan ni nanang da. Di awanan pag naadan nyo, Nana. Nagsubli akon iti kalapaw damilay. Awan mat ngamin pagpilyak, balasang kaw. Sakit awan kuryente, Ijay. No kayat nyo, agnaad kayo laangan dito'y balay ko. Ha? Agdalos, agsibog iti mula ken aglabalaang ti aramiden nyo, Nana. Di kay madanagan, tamang tedak iti sweldo yo. Saan kan ngagsubli di abroad? Aya, Saan pa'y, Nana? Aginanaak pa'y iti makatawan. No manugot kayo, di da kayon to ti pagbalinag a caretaker no agsubli ak manen ijay abroad. ay wen Kayat kulaunay dayta, balasang kaw. Naka-abroad lang, kunamlan asino matan. Ni Flor ka di manen? Mabusurak launay itinamuak lakay. Ay nawaw, anya tinamuam aya. Dayjay ki din abakat silma ti pinagnaad na iti balay na. Idi pa'y mo't napalabas alawas day tabakit. Ni Nana Silma kano ti babaunin na ijay. Mabalin mat ada tayo laang ti alaan na babaunan na. Oho,
Patsik mo, tamayat ka. Si kapay lang ang anariri. Amangan nuintun madamdama at apaumpay ti kabsat mo. Agsubli akmanen ije abroad, nana. Da kayo ti pangitalkak iti balay ko, ah? Awan met ngaminan dagiti dadakkel may. Ay, wan balasang ko. Okay lang kanyak dayta. Ngam kasano nga ta maitad ko ti sweldo yung. Numabalen, ipawit mo laangan kaniberta akabsat mo ta itad na kanyak. Ay nawaw, saan amabalin, nana? Amangan no kagudwalaang ti itad na kada kayo. Ha? Awan pa nagtalik ko iti daydi akabsat ko. Nang runa no kwarta kinsa ni ko ti saritaan, nana. Ne, taapay mo't ngay. Una, tanapanagnagak asaan ang mapagtalkan day a tao. Ni Uncle Lucas latan ti pangipaw itak, nana. Isuntulaangan ti mangtad kada kayo. Naimbag day jay, tadi na paginteresan ti kwarta asaan aparakan kwa na. Nagflightan ni Flor, nga madalatam day di abakat silma iji balay na uncle. Wana ata ni Selma ti caretaker na ita. Ay na, wow. Day di abakat ti inala na kas caretaker na. Wan, kanakan. Iso ka no ti swelduan na. Naglukon day di tao. Addaak nga rod akabsat na. Ni Selma mo ti kahit na swelduan. Makita yu day tanga ugali ti kabsat ko, uncle. No da kami ti inala na, dinasaya at kuma. Isupay mo't apagtrabahuan may. Anya nga ron ti maramidam. No sana si kati kayat na kagbalin na caretaker. Saan mo mabalin nga ipilit mo ti kayat mo. Kan may isa, dinadaal mo nga minen, ti panagtalik na kin ka. Iso akas ta. Naimbag abigat yaw. Si kagayam ti caretaker ti kabsat ko. Noon niya nga tamat ti impakpakan mo iti day di a Flor ah. Apay adakkel ti panagtalak na kang ka, kat saan da kamat akapkapin ano? No may papan iti dayta abanag, tila ang kabsat mo ti makasumbat. Saan kumamot asyak ti umay mo apapaan? No apay ngamin adi kamat pumanaw ah. Manot ititid na sweldom aya. Tila angan kabsat mo ti kasarita ang balasang ko. Ada Diyos yu ditoy. Ay, adapay mo't balasang ko. Dinakman awagan iti balasang ko. Madam, kunamat kanyak ah. Nalipatam samat asyak ti kabsat ti bus mo. Ha? Ay, uwan, madam. No kasta nga rod, itimplaan nak iti Diyos ko. Taagbuya akman iti dakkel at TV ti kabsat ko. Siyak payla ang ti pagsiribiyam, iti kasta kat saan asayang ti ipapasweldo na kang ka. Uwan, madam. Kasta ah, aramidem ti ibagbagak, iti kasta awan rooms wa aparikot. Ay nawaw. Kung naklakit din o sino ti bisita ni Selma ang nakapigpig sa ti sa una. Si kamagayang Berta. Anya ti aramidem nyo dito, uncle? Awan mo't kidya eh. Mas dawak lang no sino dyan nakapigpig sa ti sa una. Si kamagayang kanakan. Adda parikot, uncle? Feeling dun niya ka dito yung balay ti kabsat mo. No kaya tiyo, di agpatimpla kayo mat iti Diyos yu kininana Silma. Saran, sana da ito tigagarak dito. Asino nga raw? Ni Nana Selma. Saan? Kaya't kula amamuan no sino ti bisita na pigsa ti sa una. Nay, adda kamot gayam, Sir Lucas. Agmerienda kayo pa'y ah. Ay, saanan Selma? Dimagasak laang, tadagayam ti kanakak dito. Sige, agpakadak maglaangan, tadalakan ko ita. Naggap-gap po mo, imbatim pa dagiti anak mo dito'y balay. Di bali ata mo damot ti aramiden da dito eh. Naggap po mga aya. Iti mansyon ti kapsat ko. Anya? Kas jay gayam tirik na, no pagsirsirbiyan da ka ti mako na ababa unan. No kasta? Napan ka ijay, tapno ag-feeling dun niya. Impadas ko laang matatap no amok no anya tirik nana. Agraraman ka giti ah. Amom lang arudan ala sakit tinagam ti kapsat mo ken kang aging gayta. Napan ka pa ilahang ija balay na. Di bali tajos laang mati ininom ko. Awan mati nakaw ko ijay. Oray pa ay. Anyan tulaangan ti panunutan ti kapsat mo.
Numaamuan na anapan ka manin ijay. Anya ti masapul mo, kanakan floor. Da kayo ti inawagak, Uncle. Ta saan nga agpudno ni Nana Selma kanya? Anya ti saan na nga ipudnaw kanakan. Pudno ka di ti itetext dagiti ka Aruba? Amap-mapan ni Berta ijay balay? Ken ap-apaan na kanupay ti caretaker ko, Uncle? Mabain lang siguro ni Silma amang ibagakan ka kanakan. Kayat ka di asawon dayta? Apudno ti indanon ti ka Aruba, Uncle? Wan, kanakan. Pudno launay. Namin ano ang nakitak ti kabsat mo ijay. Feeling dun niya. Iso ti pagsirserbian ni Silma no na duma. Ay na, talaga mo't dayjay ah. Ap-apaan na lang aruden ni Nana Selma. Ti kayat na, pagserbyan da pa'y gayam. Awagam ti kabsat mo, tabagbagaam kanakan. Ipalawag mo kan kuana, no apay asaan nga iso ti nagitalkam iti balay mo. Iti kasta, amuna ti pagluglugaran na. Ay nawaw, nagipulong day di abakat Selma kang ka? Dagiti ka arubak tinangidanon kanya. Pangaasim ah, di mo ap-apaan di bakit? Ad-adda pa'y atalkam day di abakat, ngam siyak amis mo akapsat mo manang. Gaputa amok ang mapagtalkan ni Nana Selma. Saan akasken ka analaka ang masulisog? Anya? Naimbag ni Nana Selma ah, ta sa anak alukwan, sa anak agundawayan. Adda kang kadayta, ngam no adda mapasamak iti balay mo, awan bibiyang midita. Nabayagan a caretaker da amor ni Nana Selma. Iso nga amuklatan ang mapagtalkan da diyan tao. Saan akas iti daduma dita, nga uray kabagyan na kat gundawayan na lapta. Naa, Basta kas jaya, irespetom no anya ti desisyon ko. Kundi mo riribukan ni Nana Selma. Di ka matlangan mapmapan ijay balay, tawan karbangam ijay. Nalawag ka de, ha? diwan laang, pagan anok kumamat day ta balay ngay. Bay! Kunamlan asino nga agsasao. Agbain kamat angamin. Awan makagaputap numapan kay jay. No saan asikati kayat ti kabsat mo nga alaen kas caretaker na. Irespetom ti desisyon na. Masaya nga anak nga road, it-itid na asweldo ni Bakat Silma. Awanan maaramidam. Tasikamat lang tinang dadali ti panagtalik na ka. Mabutang lakit din kung dawaya manen. Iso aday jay. Agan anad mutten ti kabsat mo. Ay, nawaw! Laglagi pan tayo kumaakanayon at ipananggundaway itipada tayo a tao kat saan amang ipaay iti bendisyon. No dikat iso ti pagtauda no inupangrugyan ti riri kan saan a pakikinaawatan ti maysa a pamilya. Isu asakbay amala daw ti amin, aramiden tayo kuma ti rumbang. Di tay nga rod manggundaway, tapno saan amapukaw ti ipapaayda a panagtalek kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, si kamat gayam day tama, Rebecca. Jak pa'y amo ang nagawid ka gayam. Wen takailiw kumat ng ti pamilyak, mare. Kumusta nga iti trabahom ijay syudad? Okay lang, mat. Agsubliak manan intun Lunes. Ay, wan gayam. Agsapsapol iti babao ng tibak ng akaaroba ti busko. Ang mga numabalinak mat di tamare.
No kayat mo, di agkuyog ta nga agpasyudad inton Lunes, takasaritam ida iti personal, mare. Unsa nga agpaiso Isumat lang nga awan pagtrabahuam ditoy. Wen nga rod, awan moten pakitang danan. Nalaka ngamin tinateng ita. Ay kat pagpanpanunutam mare, no kayat mo matlaang ti agtrabaho ijay. Sigun iti bakit nga amok, awan kanu anak dagiti agasawa a pagserbyam. Isu nga awan asikaswam nga ubing. Oo, di nasaysaya at manano kasta. Wen tilaangan trabaho iti unag ti balay ti panunutam. Ipadas mo ti agaplay, mare. Anyat amom ngay, amangan nung makapasaka iti standard dagi jeng agasawa. 25 mo paila ang gayam. Wen madam, saan nga ubing ti kasapulan mi? Jay kumabakatan. Tay 40s, wano 50s kuma. Ay nawaw, masapul ka di abaket, madam. Wen katawunam ngamin kisigod ababaunan mi. Kat nakasadsadot. Di na maanusan ti trabaho dito eh. No siya, nairwamak iti trabaho, madam. Kabailak ti agluto, agdalos, aglaba. Kabailak nga aramidin amin, madam. Sigurado ka kadi. Ang mga nu'y bagbagam laang dayta. Pobre kami laang. Iso ang nairwamak kun, madam. Sapay la kumaata awaten nak. Talaga ka sa pulak ti trabaho. Tawan mo't pagtrabahwak iti lugar mi. O sige, awaten ka. Ngam siguraduam laang ama anusam ti trabaho dito eh. Wan madam, siguraduak nga awan pagbabawyan nyo anangawat kanya. Agyaman na klaunay, madam. Mangrugi akon iti trabaho inton umay alawas, tatang. No kasta, naawat ka iti trabaho nga ibagbaga ni Becca agayem mo. Wan tatang. Ay kat nasaya at nga ron ano kasta anak ko. At damot langin pagtrabahwam. Kaano nga agpasyunad ka nga eh? Inton Domingo, tatang. Saya-saya ato mo ti trabaho mi jay Ay nawaw, syempre mo't atatang. Day talaang aya. Aganos ka, tanarigat mo't lang ti trabaho ti babaunan. Isu nga rod anagaplayak, tatang. Anyat amo tayo ngay. Amangan no day tuyin ti sungbat ti arapaap ko abumaknang. Bumaknang adagos. Basta kas jay, tatang. Umay ka man pa'y dito'y, Luisa. Apay ka di, madam? Numalpas ti panagdalos mo, pakilabam to dagito'y akurtina, agraman dagiti pigadan. Ay nawaw, amuna sa anak pa'y analpas itararamidak, at damanin ipaaramid na, kasla saan ngagpampanunot mo't dayto a babae. Nangagmo ka di timbagak, ay, wan, madam. Nangagmumat gayam, no apay anak abaybayag ka sumungbat. Jak amo no adda na isawang ko adi mo nagustuhan, wano anya. Awan mo't kit di, madam. Addala na lagip ko. Sige, siya kung ti makaamo kadagiti kurtina, madam. Agsagana kay kit din no adda trabaho yu ita. Agyaman na klaunay. Awan rumbang apagyamanan nyo. Tamabaybayadan mo't ti panagtrabaho dito'y, madam. Madamamad gayam ti panagtaltalos mo, Luisa. Ni, nakariing kay mo't gayaman, Sir Alan. Naimbag abigat nyo, sir. Kastamad kan ka. Ni madam mo nga eh. Nasapa arim mo, sir. Anya nga oras ka no ti panagawid na. Awan mo't nadakamat na, sir. Kastaya, agsaganak mo't nga roden. Tada trabaho kita. Mangan kayo pa'y sir. Mangida sarak iti kaninyo. Agkapi aklangan. Oras ka. Agkapi kalat tadi tano mabisin ka. Itimplaan kayo nga roden, sir. Siyakon. Nakababayin mo't kan ka. Anya kumangay ti pagpainan nyo. Pakaragsakak matlaang ti agserbi kada kayo. Anya? Ay, iti kahit ko asawan. Among kayo. Iso arumbang laang nga aramidak no anyaman ti ipaaramidyo kanya, sir. Agrubuata kon Luisa. Mangan kayo pa'y sir. Saanan? Agdardarasak ngamin. Agluto ak iti paborito yu asinigang, sir. Awan mo't imbagak nga agluto ka. Ay, kwan.
Siyempre, kaya't kayo apagserbyan, sir. Saanin ang masapul nga ramidam ti kasta? Di bali taawan mo't ni ma'am. Kan sa anak mo't nga adi pulong kan ko anak eh. Anyan kaya't mo asawan? Da kayo ket di mo't, sir. Amo yun anya ti kayat ko asawan. Anya? Sige, agtugaw kayo, sir. No kayat yung, ikan kayo pa'y ay iti free massage. Bisin mo lang, dayta. Mangan gagit din, ta aramidam dagiti rumbang aramidam ditoy. Saan man aday ta kinagarampingat mo, tinangruna? Awan ka di, dasar kan Madam Dita Balayda, Mari Luisa? Awan, mare. Adda trabaho da adwa. Iso anak karuar, ha? Kat, anya nga minantay ko ng mga ibagam kanyak, Mare? Panagkunak kat addamit panaggusto ni sir kanya. Ay nawaw, apay mo tin akasta ti ibagbagam. Ay na, ni Sir Alan ti sungbat iti arapaap ko abumak ng mare. Ay sus, dakas ti kasta ka panunutam, Mare. Apay di ka mabutang aya. Di ka mabutang no idimanda na ka ni Madam mo. Adda kwarta ni Sir Anya. Ay pangaasim saan man akom kumpormi ti mapanpanunot mo? Imay ka dito'y tapno agtrabaho, saan atapno riribukam ti biag ti bus mo? No siyak ti pilyan ni Sir, o di instant back ng datao, mare. Anya? Ay sos, imposible mapasamak day tang arapaap mo, Mare. Mamati ka mat, apilian na ka ni Sir, kat adayo anapinpintas ni Madam ngam iti sika. Nalabos ka mo't ngagsasaon. Ibagbagak la ang tipod no, tanarigat ti mailawlawan, Mare. Ne, apay akas tati kawas mo, Luisa. Saan pa'y ngamin magaan ti uniform ko, madam? Anya? Di kay madanagan. Tanuma magaan day chay. Agpilesak mitla adagos. Okay. Masapat ti trabaho kita. Agluto ka iti dinner ta ditoyak amangan. Okay, madam. Ayon gayam, naibusan ti abasto tayo. Agpalingki kanto. At titigatang mo. Tilistaan tigatangak ngay, madam. Iso tinailista iti basit a papel. No adda saan nga available, i-message na tapno amok. Wen, madam, areglado. Ala, agrubwatak nga rudan. Agluto ka latta iti breakfast, ta saan arumar ni Sir Moita. Day off na ngamin. Ana, kaya't asawan day ta. Agmalmalum ada kami kin ni Sir ti adda dito'y balayda. Masapul nga rod nga agpapintasa. Good morning, sir. Ay nawa, apay akas ta ti kawas mo, Luisa. Apay ka di, sir. Nagalasakit kitaan. Saan mat sir? Bagbagay kong topay. At damag gamin ti uniform mo. Saan pa'y nga rod na magaan, sir? 5 pares ti uniform mo, saan aya? Un, sir. Pangasim tag uniform ka kuma. Diyak magustuhan ti kasta kawas mo Sakit nakacycling ka pa'y. Agtugaw kay kitdi, ta itimplaan kayo iti kapeyo, sir. Saanan? Kabailak tag timpla iti kapek. Itaman pa'y, sir. Diyo kaya't apagserbyan kayo, ha? Di mo man ihasidag tarubang kanyak. Sensitibo kay launay mo't, sir. Amuam ti limitasyon mo iti daytoy abalay. Naawatam ka di. Nagawid ka mo't gayam, Beka. Wen, tata, nakalivak ngamin. Ni Luisa nga'y. Nabati jay syudad, tata. Sabali ngamin ti bus na. Saan nga agpada ti live kan day of me? Kasta ka di. Anya kami ng tigagaram, nakong. Imayak, tanapatag ti ibagak kada kayo, tata. Anya ti bagam, nakong. Jay anak yo, tata Julio. Apay ni Luisa. Adda ka di dakas ngay naramid na. Ay na, naidumduma mo ti arapaap day jay agayam ko, tata. Apay ka di aya. Anya ti arapaap na. Agasam man, takayat na nga agawan ti asawa ti bus na. Barang isu kanu ti pilyan ni Sir Alan. O di, instant back ng kanun tumatan. Ay nawaw. Imbaga na ti kastakeng ka. Wen, tata Julio. Anyan ti kasta ka panunutan na. Bagbagaan yun tuman, tata.
Ibagayo, adi na ibirbirok ti pakaisadmakan na, tasaan abasta-basta ti kasdi a plano na. Itala ang anak kitak ang nag-makeup ka. Saan a make-up daytoy, madam? Sunblock laang daytoy. Saan pa'y ngamin analpas ti ipapaarami jo kanyak itirwar kat? Kat numadlaw ang naka-blush on ka pa'y. Ay nawaw, tila dildillawin mo't dayto a babae. Aday bagbagam? Ah? Awan madam. Ay, anya nga minon ti bagayo kanyak. Adda talo nga aldaw aliv ko. No kayat mo, mabalin mo mat tag bakasyon. No agawid ak. Di man nga aldaw ngay mo't asaan ko ang makita ni sir. Oh, apay adi ka sumungbat. Kaslasaan ka mat nga interesado. Sigurado kayo kadi nga okay lang kada kayo nga agbakasyonak, madam? Una, sa nabali taddaak mat nga aggunay dito'y balay kan mga sikaso iti asawa. Okay, madam. Kaano ti Livio aya? Mangrugi inton Martes. No agawid ka, mabalin mo mat ti agbiyahe inton Martes. Nasayaat mo tanagawid kamutlaangan. Agbakasyonak laang, tanakaliv ni madam tatang. Anya dyan nadamag ko? Ay nawaw, anya tinadamag yaw tatang. Planom kanumat nga agawin ti asawa ti bus mo. Ni, saan na pud no day tatang? Nebeka agayim mo tinangidanon kanya. Imposible mo't nga gulbod dayay. Talaga mo't day ang babae. Saan ang mapagtalkan? Apay di ka makasungbat. Ah? Ay kwa, awan dakas nga aramidag tatang. No awan dakas nga aramidam. Awan kumati idanon da kanya. No kayat mo ti bumaknang, aggagat ka. Gunudam da kita rapaab mo, babaen itinasaya at awagas anak ko. Di mo ibirok ti pakaisagmakam kunaktumay. Anya nga tanong agbirok ka lang iti sabali ababaw ng tahani. Adda ka di parikot kan Luisa. Kasla da nga minda ka sa panggap na hani. Anya kumangay de tada ka sa panggap na. Kita ma, kat kaslag papapansin ka niya kani. Anya? Tunggal awan ka dito'y balay, kat feeling asawak day dya a babae. Amangan no na misinterpret mo lang ang honey. Sana, talaga kit di nga dada ka sa panggap na day dya. Apay, kurso nadam ka di? Saan apulos hani? Si kalaang day ayata kanya. Uraan niya pa'y tararamidan day dya Alwisa. Si kalat tatipilya kani. Sa anak laang ngamin akomportable, no kasta adakda kami laang dada dito'y balay. Chismosa kamat anya. Ay nawaw, chismosa. Apay ang masapol nga istorya kini tatang dagiti imbagbagakan ka, ha? Inaramid ko ti kasjay, tadyak kayat ama isagmak ka, mare. Di mo kayat ama isagmakak? Wenno kayat mula ang alapdan ti plano? Bagimla ang ti ibabain mo no kasta ti aramidam, mare. Imposible ang magustuhan na ka ni Sir Alan, anya. Saan mo asigurado? Iso adi ka agsao iti kasta. Ay na sigurado akon. Loyal ni Sir Alan iti asawa na. Iso adi ka agbalin a feelingira dita, mare. Feeling hera mo't asasawong. Talaga mat, feelingira ka no ti adda iti panunot mo kat magustuhan na ka ni Sir Alan. Agkape kayo kadi, sir? Itimplaan kayon? Saanen? Adda ka din na isawang ko adiyo na gustuhan, sir. Amuam ti pagluglugaram ko nakmanen. Ay nawaw, apay ka di aya, sir. Makadlawa ko ni tikas tangar aramida ma. Kita man tikas talangam. Awan mat ni Ma'am Grace. May parbang nga rin tikas tangar aramid ti may sa babaonen. At daman kan awan ni madam mo. Amuam kuma ti pagluglugaram. Itikas ta, kat awan rumswa aparikot. Ay, sensitibo kay launay mo't, sir. Lalaki ak, iso akabisadok tikas ta agaraw ti may sa babae. Pangasi mani, sukatamon day dya babaw nanta. Talaga saan ako na komportable kan guana? Saan kun amaanusan day dya? Wan, maudi alawas na itamat laang. Nabuyak iti CCTV dagitar aramidan na tunggal awanak dito'y balay. Kat maawatak itan no apay akayat mo apapanawan. Magyaman aklaw na yan eh. Diyak kaya't aday dya babae pa'y ti makagapot tapno agsina ta.
Awan pagdanagam, takasaritak tumitla ang inton madamdama. No kastamot lang ang tigalad ti babaunan, ore awanan. Ano saklatan ti aggunay dito unag ti balay. Unak tumat ngamin kan kahani. No mga laka iti babaunan ta, tay kuma 40s, 50s na. Nasya naklaang iti day di Aluisa, tanaibaga ng awan daduma apapanan na. Kan kasapulan na ti trabaho, iso nga inawat ko lat na. Jakmut impagarop, akas ta ti aramiden na, hani. Agimpake kan. Ay nawaw, apay ka di madam. Apay nga agimpake ak. Dayto yung ti maudi nga aldaw ngagtrabaho ka kada kami. Ha? Anya ka di tinapasamak, madam. Jak magustuhan tar aramidam iti asawak. Madam? Tapnoy bagakan ka. Nagipulong ni sir mo kanyak. Iso nga amok no anya ti aramidam tunggal awanak dito eh. Ah, anya? Ala, rugyamon ti agimpake, tapumanaw ka, itamot laang. Madam, kaisyan na kumaa. Awan daduma apa na. Awan amo kapag trabaho ak. Pasensya kan, ngam nakapangadeng akon. No kasta, awanin trabaho, asublia medjay. Awanon tatang. Ay nawaw. Inikatnak ni madam. Ngamin, mabutang dayjay no maagaw ko ti asawa. Saan man akong purmite sa usawang mo, si Luisa? Ibagbagak laang matipod no tatang. No kinapintas laang ti saritaan. Atiw ko aday jay ang Madam Grace. Kwarta laang mat ngamin kat ti lamang na kanya. Tila ibagbagamot. Kaya't yung makita ti picture na tatang. Sanan, uray di mo aklonan. Amoklatan nga da kalukwan nga inarabid mo. Agpaisulakid di ti ibagbaga ni Becca agayim mo. Kaya't mo nga agawon ti asawa ti bus mo. Isuaday ta. Na ikat kakit din iti trabaho. Sika magayam ti masalaw ko. Apay ka di, tata. Anya tinadamag mo maipapankin Luisa agayim mo. Ay nawaw. Anya amay papan ka ni Luisa, tata Julio? Di maipapan iti pan nakaikat na iti trabaho na ah. Ay, dayjay ka day. Ilibak na ngamin tinaibagam kanyak idi kahit. Awan kanudakas nga aramidan na. Ay na, agul-ulbud ti anak yu, tata. Kinapudno na, at damanan inaramid na akalukwan. Revealing ka no, dagiti isusuot na. Kat adda nga rod uniform na. Kan gapo ta saanan a komportable ni Sir Alan, inikat dakit din iti trabaho na. Inbirok na tinakaisagmakan na. Anya nga ita, isukit din tinawanan iti trabaho. Pagyamanan latta at inikat dala ang iti trabaho na, tata, saan da nga indimanda. Ngam nakababay latta tikas diyang inaramid na nakong. Day tantupay tigimuraan na kanyak, tata. Nasakit tinakam na takinontract ti plano na. Hostula ang tinaramid mo, Becca. Uray gayem mo, no bigdot ti aramid na. Masapol abagbagaam. Nakababain launay, Luisa, anak ko. Ay natatang, pangaasiyo ta ag-move on tayo kuman. Naa, iti panagkunam ka de, kat maiparbang tikas diyang inarabid mo. Impadas ko laang mat no epektibo. Kas jay ka no mat ti diskarte dagiti daduma. Anya klase ti diskarte da ita? Kuha tatang. Pangaasem ta ramatem ti utek mo, anak ko. San ati pamilya tayo ti ibabain mo kanak tumay? Ala, wanan. Agbain ka mo titibos mo ah. Amuam ti lugar mo. Di ka agbalin nga agraraman abumaknang babaen iti dakes awagas mo. Tangiwat yu ka di tatang. Ipangag mo ti maibagbagakin ka. Tama nga no inton sumaruno. Kat day ta nga arapaap mo ti pakaibaludam. Ay nawaw! Saan adakes ti agtarigagay a bumaknang? Ngam gunudam kumaday to'y babaan iti nasaya at awagas. Di ka agaramid iti may kaniwas. Ta imbes a bendisyon ti maawat mo, amangan no pan nakadadaal kan pan nakaibabain tupay kitdi iti magunud mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.